ani mu odene pa obi ji utuma wotumi do nsa si ubo kasa me ofa ase ni mpon no ntino o se me ye ne ametimi bia the sent no ya ba numeri nso so se ye besom my Ghana ye ofa ase fo ye nananom ye ma ene wona wo ma na ye nyina da na kuro no afa ne ntoma pa afra akwamsi a ho a omo bo adwuma papa sabra me no kasa yi azuka o inside what say o bo adwuma sana Kevin wo ya ata Kevin so e bo adwuma pa ena King David King Solomon rather King Solomon so e bo adwuma wo akire open ne osika amenti achinie ni wo waye din e ba ne sa no a na omo toto ne ama pa na osika nya be frɛ mu a sa kwande enim kura ofiri so abefo akura ba wo chen abedum Ghana na no ye program dia sa be wura mo mfa mo kura wo no wasoma mo be kada kura me na wu kuro be showcase no wasoma mo ese de ya ben musa mfa ni twa movie na onim twa bi kura pen etiro check you bi a body bra ye be sidi bi ara se o to aso abra bom sana producer se boy chiri dom ne eye kokosa chi frecha sa nso na nkwanta bisa Isaac nso so no bo ase dwumadi no ebe kotote 3 in 1 no your friend 3 in 1 nkwanta bisa Isaac no your friend 3 in 1 abra bona wo bo ni nyini mu na fe na nyuma edoso ndi ono no onyini ba ato asha oye du ogukofu no oye sompa no oye wo ahenema kokobe ona uza yes wonim ne awoye pa wo hwehwe abrabo no se usa no wanya onyina be ya hwem maame bi ontunzi wo so ofele ne ngura bi mo nyini ya afide ne mados no ni obedi a ona akwakofa yi kuma pipe blog aguso wote kwan na mze yes oye ne ngura bi mzo sa me ngwa bi shop and wanya ne ngura bi ma onyina be ye no eja mo na tena se Asem Mpe Nipa panyine no ne wa hasane ye de yafutu se mato na wotwi no se obewuram no adokro ne ma me akoyanim emse na ano ye ka kire wo se wo ye bema me pa cho ya kofie mama me nsere kakra na ye nua ma no mtime yire omukunum do mba fie na ense wo mo wo ma mema na esofa obi timi sende na siska fefe no no ane ma me sika ode sende nya akono nti bema bi afato ho so obe kofie wadi ma me ni obi frame from Cote d'Ivoire also of nyame nhira kwa ku program no kwa akire o Cote d'Ivoire was nyame nhira kwa ku ye wie no no na ye bai se oyo oba nso a aye ahye wukunu ye ne nwene ho ye ne susu ho se na masede na ade ama na fi mesere wa ye nye bibi man kura nsa na ebe kofie aya kofie because o maame de be ma bia mpefere e den obekọ ho bo no ne maame wa ye ne se maame de ye ku mi maame de ote asemase nti ya ako na ye ntimi nkọ he wase kakra na ma so animu mranyam e bia na mekasa na mempe fie kọ na mempese me maame be sra me batunyanya oba no uboza afedi o se mase kura mi hu na chewo afi ba sa maame ni timi kase me ben no mpese mba nche ba na yere ba de minya kwan kọ ne nchen no wo pe oba wo pe wasem awedi afi na aso kura be kan chiro bi okura no ben ma mpa ba obewura mu no kese kon e ba sa obenya tan eno so ye no topica yere to ho no enne dia ye gina so eye nkumafo mepa cho ya mo mfa ndie ma mu nkuma na mo kofie so ya mo nsan mochi na mo koche dodo ebi ne omukunu no ma berewu ye ba ho nso emani bi ye papa ba o ma na kuma kwa mo betena fie ho no ade trouble bebre kwaku e ho a wo de be fa ho amede be wura ma mo anya trouble papa mam ko Asem Mpe Nipa akwa aba na ye panyina akwa aba na fe ye nkomana sisi ane mfa futu sem nemnam kwagu bibia boko de kwagu bibia boko so we ewrade adama ne se ne da bene ya wada ne ya wada o chifi yes e date ne na musa ani asa bro na se ke kanko ejinachi Saturday na 13th no na ese ni week ya 20th na se ye kwa no na bronyan afi mai e mo boka kai na afi de ye be no ye koso ni omu di asum nkomo ya hezo gwa fi ukrunya bi ma wa bana baso wanya bi amanso na wo bi enfa nkame no yesre ngare bi ani da so no message bi efiru aba ma ba mkura bunti no yesre mo ave o mo manya bi so o mani so o mo muni bi so agwagu na mi wura shopping mall bi na am se nipa no de abrochi ni ama nko na ba abrochi mu ne sa de ne wa am se me yen kakra koguo kwaku me toni ama 28 million e ko mi mutu nim
What do you sika to be? A money and money ade 28 million pe akomi moto nim. What na odi ye? There be moto ni amechiro. Matias. Moto kitwa no. Esesenka ebi ka fom. O say Ananka o faka. Kogu akomoto ni to am bia. Atu na me de hu kan nyina no. Kwagoi me kaka o so wunim. Asama wo kan 28 million. Tete na sifio. E me bika. O na sifie ma o. Wi ase aya ho me ka bibia. Na me hwe ne ma na enso hwe. Ni amato yikura se me di wi am de kom ma me wo be hye manimunyam anam de kom ase wa na be hye manimunyam se wo so wo cha mo anyiye di gire wo sa abo ho a na asa akopesa aba akobeka Ghana de be ma Ghana nipa wo mu ato wo mu no enyo na mpanifo ne ye no he ma me ga sem cho ade be ma timamufu akoto aba mo ato no enyo na timamufu ne ye no eno ti na bank system no obi kofa bank bi free ba ba na wo se mo maje be se na odi nsi ho asi ho but aba ne ti awo he edu bebe ye maamenom ene nananom agigi sika ama shabe bank bi mi modin wa agigi sika na dwane ko na se shabe president o ma ye tim no system na good a ana ba na ebu aye ne a ebeko se anampanifo ne bo ebeko se etikwagu de ye kan nyina no ukọ friend countries bi a coins na eden ye de to koku num ne ade coins o and now ne akura nam no 50 coins a na da for ma onfa ekoto de enso ya ka kire Ghana fo nipa se ye twa sika foforo ne ani age sika de afo Ghana ne kwagu bi do nyam se meka che o se sebe ebi ni magimi ebi num na za to sebe se on panifo bi wo Ghana go wo ka se Ghana payira wajimi na se ka waka bi num ti ka sebe ni mabio ye wajimi ne de wajimi wo Sompa kama tukoma kwagu asa ya sebe zo he did no on kwagu etiwe mesi enne busa obi a wotie se da ba no na mo hu kwansi wo fama wa fada ano ka se rade medase Ghana hu kwansi anu atwam ukọ friend countries na ansa na nwa na broche kwa no ansa na bo se broni ayi papers no no de to ade esombo enne obi koto insuo such as de akogu ni fridge mbago pe oyi kwansi sentiment to che se da uyi kwan ai paper na wana mo pense sande abro na ogira abra kwansi wo ye mpani 40 parliament ye no mo kontokwa enti de ye kan se mo maye no eno ane sebe agasha no ai toilet na ni kro kakaka okofa mpi bejina wa ja maye bi me ba na kro ma authority ho aye den me ba ma si man 6 bros ana ma si me man 6 bros no akane sa ne aboye se man bra hey Ghana ye wicked edu time ba sesa nka ko water crisis to so a keboa awo kwa bi so edu kwa kudem pesa me kan nan se ba bia wo koto no ma na nya o mo fort na so anya o fort na mo nka dia nka wo pene se ukutesika 28 million or so kwa ku se 28 million na re moto nya moto kese na ye kan no wi bi ye bie seat no kakra bi na ho no anyama edu susu se dia na ekoso Ghana fo mpanifo me no efa baabi ne ye betrem edrume bia ye company fo de na nso ye se ate $7 so na wo nipa ne yemu sase ate so wote ase enti da still wo da so gya baabi a wo gyina no na dollars na ate so no wo nua bi na wono no o mie so no obeto bi no ekwa ba na obefa so beka mie na se ba dai ye nhwe won so ye edrume bia aban ne de ne fam de wa ye wo se wate $1 so enne kwaku bedu baabi na ye ka se ye beto petrom ya enye nruwo nti wo bedu baabi de ka duwa ne de ready aboho adan a petrol shorto baby okofa no sata no enye sa price ne de be ma no but wo twen se de akam no wo de bebu ye kon eya ban buronya be nya me ye wadom na akodi ba January no na hu se unua bi bu afu asem anya asem bia fa ne sa kokwe ya ban fa ne sa enti de akoso no because ye te hu se minim se what it be ye say aban no wote so no o ba no ka se obehye bo se $. Enye se politics na me yo chef wonte ni go nya to aba and that's a policy na me aba no te so ka so oba $1 na eku yen ukoto no ma wo de no ma free baby ba yentimi nyi because $1 no ekoso ya keka ne sa ma obi atibi okay ana aban aba ana o se $1 na ma te so akofo je je yen dai me no mie no ma bi akofa na $1 na nka no and now de akwasha $1 ni Sompa FM e da ho to baba kwa gwen yenkwen me sire rade se ye be ko buronya no beba na ye nyina etimi sire kire gwen
cause Brunya we ever ban cocoa such a bit more fubasa, Quantabisa bit muna. I have some yasam one penny becker said to Yakrama, Koravaka, your manage, ya dear honor, your managing is because her pressure net any monaco, some may be the man on account 28 million. A tomon for sad young one, you a cocoon town. Now go on the nebo. Coco in Chabaco, and I go on nebo. Coco na intimate fabaco and several fino, and when it is over to now fear checking the pay with you are. Nasa 7 bohema and no yama, and if you for 7 pedro if you go in the boom. Won't even talk commune, just or Tommy and Zana and 9. I could wish before. As first, I could walk it away. If you are not if you are you couldn't fear cocoa fear. Ni you couldn't near to try. Ninquella of your in said you are Bobby and your boy and you said no, maybe you had to me and you walking. Yeah, queer man, you have to some gas yet the Mawa, once you bet my boy, my bachelor wagon pass, and yet, ya sum your foot to some Yayan episode. About the beard, and never be able to get a more interest, pa. Yama, man, no any free mono, we in a second interest. Be dears a man, be free pass, bra, can be him. Yabba hopa. But my choice of somebody who would be the Brunia, on the Donia Manco, you see, tire, ya patch or to us in Tino. A Europa, a friend is Siatica. Saya the end tire and patch of 21st clinic. Yes, how ya dear Monia some dear Maukra. Number near 0249 311 311 249 311 311 05 40 311 311 05 40 311 311. Ipacho ubenya ayaresa bia wo Kumase oboase Accra sunwan Nkranza Tachiman eho ba bia benya ayaresa bia ne die kwan so ba bia won so ante hospital ni din wo ha wo de fa number ne gaka na frɛ omo won hyehyɛ ya betuma aboa so akuro ni so amo nya asomdie ede ama okra so mpa kyere ne egusu o ye gye ye hwe mankurafo ne nyanka ye hwe amana ya akono ndumfa wo de ma ya kwan da ho sa won so timide won toma ne ba wo timide wo mo wanwa wo te tomatoes no utimide bana niema ekotote edema ema kunafo ene enkore nyanka no bajo mpaboa ne atade ne so yeje ebia no ayi sika fam se rade asem kan se ukutu antutuso dudua fo afudie no ba ye dikan no na se wo kɔ na fa akon a wosum awurade onyankopɔn ne kwan wa wo se ya aton ye ne sika afi wo ben hɔ a fato na ma wo kon do ensa wo kon do na afi no di ma wo kra ne nye na osofo so nya bidi na asole nyina nso won so no saa na ye ne sika na yemfa nto ne akunafo ne pe na omokre ani enyi du ye ne sika dia number ne 0598 559 802 0598 559 802 tela one media anase Brazil Foster uhunu se di ni bia mpacho adoye no na wo send de aba no ye free wana me catch us Liberty Conference o man here dubu ati oguso bo aduma o we able to pagya ne nsa no nkanto ho ntinsenchene no a na ekoso 20th December adumadi kase ekoso wase fa white envelope na fa affordation na fa ba akonso na twere ene hiawo ne hawo ne etetewo atwere gu ba akom na afi ye nkyere se awurade wotumi ubesi afefufuru na ya asomdie di ama wokraw we your man hene ya dubu ache no wase ye nhia Jubilee Park 6:00 sharp anopano na 20th ne yo ho na bibi akoto tede ye ka 20th na Saturday we Lumba yi the following week na 20th no ye ngoshi am awurade mpa ye mfanwura afefufuru nim na niam ankoto temfama ye Apostle Dr. Emegashi Apostle Dr. Emegashi Apostle Dr. Emegashi papa esi sunsumu yade ye wo sa no sa honamu de kofo bebre yade yakoto ne sunsum na de abeto won abrabo no won kra so ne senti ne yegina pamrane na yaka se ye kra yade ye biara de amount nti ehunhum ensuro physical so ensuro ne senti na ma doctor Amagasi wodamufu ano se wode kɔ no ba bi efiri ba bia wo pam yade no wanya wasomdie waso ndi won check ba ifo wudi wachi a wo ye onemu mo check se yade na ade ba na ekɔ eno ne yade a wo check ye ndi set se won hwe ho Dr. Apostle Megashi no kona so ye na wo mo ana niema enkotote emfa emma osofo rekun akura se doctor wo bo adwuma papa rekun heba no wo bo adwuma papa rekun se menka nkyerɛ se fibroid na etetew no kidney na pese ensei no ipacho ene yare hudu bebiri awo na ho aye den dia ma no mpacho kokwa etete wo no
usisi na mu wie wo no sofo ro kwese men kan tro se awrade abie na ni won haban so ye sofo idie ndunim yade bia ne haban ode kan beko ne se ntina wo so tutu mirkai na all tie wa chimpa ebomu no na afi so se tu yade ase e de ma papa reko number ni 0248 672271 0248 672271 ofre papa reko a wo je wo so na sofo reko asa yade the luckiest for se me mo kokona men kan kire wo se eni die kwa asompacho rafu we ozu timi de ho jim obedi sika bebre me pacho say yo so ye de dare star 712 hash na fe choose option 1 to take it ma ho option 2 to mo foforo na stick bi sere ya ma kire no wotu abu nse aso aba no ma foro se beje obeko 500 minute 300 minute 200 minute 100 minute 50 minute na 20 minute na on sa aka na broni enso nso asere fa ho jime na niema enkotote emfa mo abarabo kotote no Vinji Studios me mo amane yese you can see everything such as kojo fosu motonza from ba capture ne kama drone ne nam wiem sa na esu be wi na niema ni ayefefefe de amawa no Vinji Studio na me mo sa akoko no me boss akoko no na me yiwa ye na me kamfo amane ma akotote de amawo de ya for mo number na fere o twa picture kama aponto no be capture de amawo e pa to wedding no capture de amawo a surprise party na o to no be ba be capture bibia mo hu ne se de ope uma picture wa otum se wa na ogina ho no 0574 715778 0574 715778 o friend sa wo boawo asobites for se men kan tro se e de akura na wo pe friend nsa asobites bese po kakra na ne man kotote mfama o se wo num bi na de diburu nya yo eno na de anije ni nyina eba o ko akura so wo kurum he ya o ko mantamu bi o ko srawuni wo se to asobites ni because you ofu nyomo ni beje wo fani wo fa abele me de dan asobites hye ni so be kana no atum bi se okogbo afase abedini fufuo pa afi so wo si yekuma ponche entini se entini fa number na frɛ na buru nyan fa asobites ni di 0204 213185 0204 213185 asobites ajo so Lawson beverages me mo kokko men kan to se papa Lawson wo bo apa ama ne ma akotote de ama papa Lawson so ma onsan no mo duro no won na de akatadwe baaye no won na de Lawson delay man so baaye e pa choburu nya no na yedidie bi oba no na ebi nsima obi abesan du peso obi aba na ni kan fasi wo na no me ko ba bi akwa ne ba osima me Lawson 2 wi ano ma mbie ba ko osimi ni Lawson wo so woni eja ya nsam ko ma no ma no mitimi no mbie no afedi ehu ya no se wa pie okọ ba bi wo no abo no de ni bie na to so na afo na esene no nti obi man kontimbato pebi ense wodini no wodwa so eno na nkofo pe Lawson beverages no obo eduma 0248619999 0248619999 ebe bo awopa bia de no ane crop 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 na abeda so no Kevin anya anom obi anom bia ni biburo nya yi wanda be maburo nya na yede omse mo goko nkanto ze bronya ni bedu asede nkofo to club na ana ni enyan difference to bigo na nkwa ye free created ya san created ya nan no ye free ko ni so pub ni baba hopa nya afi na odi bronya ni 2 days ye beba ye club me ya short na afi wa head to buom na afi na wo ye me kwa me nya bi ni ade obepam dom no ene obi aso ni obi ape obreko ni akode ense e club na agentre ha ni nipa pe ne anoma che ne ehunu se ni nsisu aso obo ne bi anti ni ye pe enti togu oni amra manom no bronya ima wo ya pie sika gu ntu zo pa won sagu onye se be be sa de ade akọ e bie eno an crop to bi no no bubu bi na niema enkotote emfama ye kwaku yanim wo sisiri prisie wo bi sisu asisiri bi yo sasabon sam kra ne bawu enti abrabom no memo obi hunahuna mo obi popo na ni nkyire mo obi haha na ni nkyire mo obi madab pagja na beti nkyire ekoba ne sa na ye nsem bi e ho enti tro bia na so ahanya ho na obibini bi so ye machine no hu se won so hye ho sa na abrabo ne te na watwi munim ne aye wo so ye se be ma ya kofie ma me ni kakra na aba time bre e dingo mo bebre e wie ni aba se obai ye tu kunu fu wate wa akura tam sika ni because surprise for okunu din koye ohun se papa ni trimodin o mo abusua okura to ye wo ya but oboa wo ma me pa oboa wo nua no mpa ndi ne de na ode ama no atususu ni sheda fa bi fa akiri koye aye na bone ma me ano se mo nka nkire kwasi wo mpese obewun so abaye aye na ma me ne so mfili kakra eno so no aye de bremu
ene de ye tu asew ene akumafo fo se emma bi so abre no mukuna duru ba bi o moduru nti asewe okosra wasia ya kofie kakra what singing room ho ne ka ho akwaje wa boso ho na woda na bede no manya ne je akuma akoye ka wo fie ho ye twa binom bre me di video bi be kire oba bi oni ne kunu paati akurase dokokofuo bre no oni ne kunu kwafuo mo man die akọ bre ado adopa na be me na mesro ne me di kan na makwa ko wotuku bi na aba wanya bi adi na oba ye sikwan so pa se wo kwa akoye aduane amani kunu na hwe ne ato oba no wo kwan mu a bre o ma bre panya body ha bi enye o mo ba nche kakra da sen da soro okoye aduane amani kunu di o na hwe ne ye to no a na oba yi fa sa bre mu nyina da ene me ya madiba moa me huye kam de ba ko bi so sa anyim ne ba sa hye nachi odimirike kopa bibia mani kuna di na hwe ne ono so ato no a kwaku apoto bibire bia pam maame na wonyem no na niam anyema ne so na sa maame we ni kunu ye kokofuo ni wie omoto na sika kakra ba omse omsi kumasifie na ye nua ba na wo de wo mpabire ndi wakọ wo ba ko mienu ensi uye no ne kunu akasa na ye moa no asa ba gifie aye ka kasa de onse wo akumani ase a me bra na asi ni fie me bra na asi ni fie na ye twa o mo bra kire wo maame kwa sori afirifie okọ akurase wakọ chedodo wakọ chedodo ase wasini ye ndi wakọ chedodo ukọ so ntokwa na akọ kreti ene sanse ofo ne ye wo mzo kayiribom nsewo no nkwa na ababe ma akọ aware wa betina fie no aye ka no abo aboso ma sori kodu alekranche ye kan mbre nan onva ho jesu wotnazi anu akase ya no nzu ama no mami ebe efie ya okoye wotawida ho umia so wotichinchan de wa anu awe ne de ya na ewro me ho di ya na me frema no ma ye fili mami ipe bibia hyehyɛ na na se bre fie wo za ni tiba ko epai no heda de akoye ka wo fie zo yare ho nto no ohunu ne bana na ominam na nanim ze ne yare na chichire na ne bayi ni wo so no wo kasa na se ho a wa timi so de ntokwa ne ba ye ba ne ba pe na ne yade ya ba ene aso mo so ne yewo emani bi ne mema na bransa no mo survive wate menim ni akwaku mu no te ye namfom nyina ne nkofo te ho ni bani bia bre papa tomre bia kapre ni wonso mo no asi wo ma benya bidi ndi se ne hu se dane ba na tukoduru sa mbembenso na wo ba fie wa amsrew ya no wanyomo kasade kan wate menyomo kasatia wai no mo nso bre ye ngo video bi mna ba meto ma Asem Mpe Nipa panyini na na ye tuye nkumafo ne nsewfo a omoma bra ne omoyere no mbra omso kofie wa na omakoye ka de ntokwa mko seti confusion no ne ye tumu nso mofo se monso so se munya oba bi oye papa so wale mo mema mu kofie wa ya mu nkomachi kakra akuma ngoye ka na so wale bi yeye ko kawo bra so ma yiri ne yiri enjoy kakra wonya vibes ne kakra tro bi obaso hye ni katietia bi no de ne nam ho na enso mo beka ho asem de ohun ne wo ye ne ho mu nko kakra ma ba mu nko yen we mena sana kuri apatuko so beka wo ana oso paso hallelujah onya banchina wa bre pontomre no feminus onya wan kan du bre to sene mo mukaji mwa bamwe hallelujah pasora lole hallelujah pasora hallelujah oye no onye ne ko beda fu okay enti enewa wu brasi fie wa akra wa wunim so obra na bi ni fie wa bre pa watima si fie okumase obra na bi ni fie watiti ni mawure mu atima kopia abrochire na ne hia mu no wo ba bi one na tibusa se ene wo titi mawure nim no na one wo ba no na etiti ana enye one no na kwan be no mo fa so titi yen ne watima si fie na wotim na wo bon okuma so dwe no
udidi wase atem wase waba wa baba ubayere udidi na tem na wabaji fie wa boso no unti ubaya fe di ofoso agya na yere no busa obi akọ condition we mu ni nyina mu awurade ayadom na kokọ aso ni yegosi kumasi fie ni yesi wie ye ni yanyina kuma ahonwena se wo ho a wo bedura na mo di na ni kwaku nkuma ne asofo bi nye omso yenkasa ntro mo ne no mo na ya na ma ebinum adwene bone bo omti omtimi ma fie ma hwe abusuya no ogumedase enenso ye da ya wada na enne this year yesi mu fiti adwada bi jame wo hwe no ma ye keka ade a wa nipa na otifie no unnim se eno na wo ye ho se ye nduwe mo bi meka ncha wo se na de we de mentiase o eso wanka se binto ha se unwe bi kwa wade wabafie oba o so mubuja no kwa so nti ye hwe na ye nko ye na yensua ho ade kakra ye ncha tifo do rapia wo US me wono ma me ne unwanom ene ye manom ye chia mo pa Vera Shito Vera bronya na eba no to bi ankoto Shito na ye hu because ye wo unwane bi wo ho no ma kwaku nipa bi ese wo bi eka ho e wo fie one enter doctor mem se pa mani nye doctor ho but betato in case of emergency we do maybe a malaria correct me chona open doctor ebubuare mebwa me say bi ato open me say ana gare obi aye obi a sebe about time ma enwo nche bia no ma bi wo a manenya quick e wo nchen gare fante dokono ebi a Tom Brown ni sa no ma no ne bi wo nchen eti eye se nipa o ma ne sa edu me bi won ma nipa bi ni kunu mo brei ampa de gitutum se ampa be ma na o oba no obe ware wo no de bia yeka yeso no oba no kwa da bi be ma na kwa ware oba so oba kwa kutanisi kakra na de nim ni se be ma ene kwa ware oba edu me bia ye nwa no ma eni nkumafo ne ye ma amenom ene mo so na wo ne mo ye nhwe no ma bi kakra ampa mo na mo wo yen enso edu me bia ya na kwa kude bia me kan sa se mo se Sompa FM ma uyi o mo firi mu ba bia enye yie uyi o mo firi ba bia enye yie eno ntina se o se beto dwa se Ghana abato no ne president ne wa MP no ne ade obi a be pre first ne de nim ne se adwuma de bi wo anka mema ene o mukosi sa kan no eso ne bibia ma ye hu se oba so stand enye yi emmom ye hwe nipa o standard se wo ye oba ene sei bema ne sei ampa o ye oba bema se wa ba be waro ade ese wo ye ne se wo dwi bibi kan wo se ampa men so no maba men ku chebe men ku mafo aba ese se meji omo awa atu anase me ne omo twemanso so ope wa wade yia except se bema na oba wa kwaku no ye kan nyina ampa ewom enso no bi ha adwen ikumafo bi ha adwen ba edu me bi a wo oba ne protect wo sai awo no ma bi ho ye mistakes dodo but enro na yaka but ene yenko ma memo ye wo ade bi ho no ma se ye twam we ye kwaje awade a sa no man kwaku esi twam sa ka sa no amma nipa bi take sa advantage nipa bi hu animbo kwaku nipa bi a wo kasa kire no bebuo mu a wonte na muntie ne pa mo amukwa awade no munwa mema awade a mukọ no na mukọ gina ho na futuo na eba no fa ne personal no ebi ya babuo ani ye bu mu kasa bi ho se wo ba wakumafo ba na ukura dwane kura na esu atamma no ipa be take no say no advantage e de ye no ma bi ba mu hwe ni ye ye wo kasa bi a ye ka obi tina bebuom tina asante se wo kwa asante fikesie mo ye a twini bi ho a ebo a kasa kire wo so ya asante ni mapa wo tiase te bose wo hene na wo tiase no apagya ni ti no amom tu wo bose de wo twene no o sufre no o ka bibi kire no tete na no ma ho enti mo bi an kasa asante nya den asante
ɛna ɔma ɛden na wo no wo deɛ na wonim kakra bi na wosusu sɛ yɛ okay muntie nie pa eti wokɔ awadeɛ na wonua bɛma wade maame wo bɛ wade a ye kaka sabi wafutu se mu se uba na se omu ba na se sabi oni wo kra na wukun aduane esi wo no tama wo mo nipa bi take is advantage ezanya sa wonso so sabi mpredua sa wo kunu obi agani kunu ho atwa na da pa nkumafo mu tie ne pa ena watwa wukun da pa sama anya asem watwa na da pa tie fitra anya wo de wonim se wukun ko aduma no obabo enu ti waboabo ho bra wo ko ba bi we sinsa de dem ko tachi mai me ma ho de na me pese me ne nkura ne be sra wo brand bi nkasa de better yo bra me bra na okofie okuma se ne wo ba me wa na impromptu wa frame nti wo so wo ba e de na oba ne beka yo ma ne mrai wo ba wachi na wansiesie ne ye ne entokwa wakono wo hu de we o si ye wa wade nti no waboaboa no ebi kwa di kuraba ne bento anyina ko okwa akosa ade enne wuti a mamenka asem chew okwa wade de se wunua ba ma wo sika se den se asantefo se wunua ba ne sere so a enna wo so saa so na wunua ba ma sere so enna wo so eti se okwa wade na wunua ba ma nyesika mpa mo bre eno aye kan bi kire mo ye boa mo no a se be kuma bi okọ no na true se be ni nua ba ma eno aye ka to batene mamenka asem champa wunua ba ma no wa bobre onyesika busem ne hwem te se de maame ya ye hu no fidie sui asase bi kura na mpa ba ma na asase ana omabu shu asase no mede ma ba ma no ena ofa oba na ka mpa akọboa wamfa ne nsa nche dem fam de ye hu eti wo na to wa dabi eti wo komia maame mene aka chensa asase na wonu kura dos no eye dia kwakwe na obi tikeje tia obi tia dum na asase wo de ama obi na otomomo ne e de koma no otomomo ne ni ko obi ene ani hire ni bi na odi ko na ono tia na wo dide we are na chefa so wagwo hia ye o ohia ni na mo nwo so no obi kasa na oka hia sem kire wa ka wo tu ato no wa mo ani de e wasase so na maame no motia maame bi adi momone nkwan saa woni ni kunu ampa asase no yenim definitely say asase na be ma na busuafo na enso ye musa ne nhwa de bi say maame ne ko ware mu nwa be ma no odi nsa hye ne dem fam obre ti se de ehu na fidie su amen no man egu nsuom no wonya pi wagu no akran ga efa no na wonya pi ekọ de bua maame ne ya etwen no na ye strong na maame ne sane no efro mu hwe e patre no ebse mpampro waje oba o oba ne dan nsuomi nyame ne bua sa mpampro e da fomi se nya no aka maame kensuo de ne koi enne akuma bi tie dum akuma bi wa burochire wo kasa tie sabe ne brother yere pese sabe wo ya boa bra asase ne emprema unfa o bra asase ne de ma me di jaye ne o bra asase ne ye nyina ye de o wo yire ne odi wachi no hwe ti sa ne tie de ntu bekom no na mpanimfo bi a sabe mpraduasa ye ni masam ka bi na kodu ohini bi anim esampa asase ne okunu dia egitum ne ya che yese munko sisi ntome kwakuso ni ntome munko sisi ntome na ono no ti adum nti ati abroche nti wodi sika bia hemvripum asase asam na se dugwagwampa ya bagi atum ya bakwa kwache ya gitum obekọ enam se sika bi shase nti na wono ne kunu adi momone nkwan na ubusa mu bi 2 million kro mu nyanti na mpanifo bi na ahemfo bi hyase ne agi sika no tie kwachas ne edi asem na yese mun kɔhwehwe no ye kwa ntoma ne atutu na kokoo no bebi ye papa no ne ye dia ma sabi omo wa buruchire ene omo sika na maame no ene ne kru no omo de sibutan so a kokoo na ye kokoo no ne adane ama wo obafie no asabeka bebraire makuma wɔkyerɛ ne ho sɛ te wo mu ana ba mai enya ba bi si no obakrom no obeye yese ya afei na wo no
adechemu won nsɛm na wo abrochire ne wa wote kumase ene nkra no emredi adana ye nti wo bare na obreda ne ne yire no Nyankopa left o madru baby Sompa FM do be ko no mahio mu fie awo mo ma afa udru fie wa ebi kura na nya kuma na beka ba wo susu de odi ayo mu mre bi no wa na ba ko ba mane me kura me bra yire wan hwe mani mu kura ne ndi nko yo nim kai no ma bi maame obaba ma wale wadaroma ya gitum wa bre me se wa bre minim maame mani bi ebo mo homode didwa omo akura timi ka maame ene de me pese me maame ka ne be fa wo ba ma wo na obedi na wotwe na so no obema na ekwa adwuma maame me ka so obedi na wotwe nti ne me koi me driver no bobo awon no nkosi kwa ko me ba e opam me se ohona ene de no so manzo no so manzo na wa so me di na wotwe e me kwa kwa apam me me nka o ma me kra me nka na se me kwa da sei but o ben so aka cho se ma me pese obedi me nchen na wotwe me so ma me awutie me edumre bi e ma mfa wo banko to tankuruwam emfa wa se enko to tankuruwam obana ka kire wana akan me kura me ntimi nyankura kwa me de nkanya wanka me nko na so waka sa de me wo sesai na wotwe yo mate okoyi a no makoyi no ma me se opeboso me eti ne ba ne koka ye no me kwaku wono wa pami o wa ntwa mama nka nche kwaku ne de meko ze kwaku de ya hunu bibia me na di kwaku de e de ben ko ne Ghana ya wade na egu eno ma ekoso no ma e basa no efriye ne ya na most of them no efri ma kwaku enya japade bi e wo ma ho ya hwehwa ye hu anan ya dwane bi wo mo ho a kwaku nka ye ba ma na nka to ba bi na oba ni wa kwa ma ke be che o ke be che nanso Nyankopon hwe no ma bi no se mema mpese mo nije na aka se ma no ma bi woni enu mo anka me no mienu ke ni je ke arrange atrophy because ke ni je ne wo be ma bi arrange na ni ti man ya renam ne arrange nanso kumwa oba rensa renam bibia ade ba ko anya bia na ekwa ha no ene ma ti ma kan abrabon anu ti ma bia take sad na advantage endo na ekoso na nkente sa ya dwane ni ma wa kwaku kedumre bi aka bema wo transanka wo beche wo kwa bi so enkomo bi wanka wonni ento ba bi wo wo tra enka wontu nanso wo yire akoko ntokwa ka fani brem sanete kwaku nanso tie be se ma me mo madaroma mo ana mo mama ne ware mo fa pin mo ana mo ka o mo fa pin eko akuma me de me ni hwia me de be ma wo me nwa be ma ya ba wa ne ya bre no ho pa wa ka ne saa wo be ma bia obekwa wade bia na be oba bia obekwa wade bia akuma ba be gina wo ye nwa be ma ye nsi ne fam ya bre no ho pa o hweye omo de no ma bia dai asho ma dwen mu a omo de be kreti against you be very careful but also so who kru na akọ ware no obi de no ono se koyie pa wote ho but ono ni jane de ho abetra ne bra fie Kogobi okura se de okọ ne de ho a wanya treatment papa no ohunu se oba ne bra one ye ma na na adane tan ko twe ho kura ma me wadaroma oba ne ka cho se na wotweda na oba bedi wadaroma santefo ma me kura de se na me pema sempa eno na me frasante ti na me ka se so other traps no me nka mo asem sa but me de na me ka santefo ma me no dodo na no enim sa no wane ye se wakọ ne ba ho ne ni ku anete ana wone ne yire nete na what dabi santefo ma me ono kura ne dumre bi ho ma me so a abra kwa du aye friends say mampon bepo so edumre bi a sebe ne ma papa wo fasefo be fa ne kwa abrochire se omukọ okọ abrochire Germany na okọ ne ma ne be 8 okọ obi aho omu didi na omu ko yi adwane na to agu a na ne nsu mu gujam ye me nananu mo mo be poso yi sa mre o ma didi hwo eti ma me fo ne de hwo obi nso na se afro se wo pedie o se fish no wo pro se shire nso no pese wo tete afro ne ko ye shire o anti bi me shire mo wo aye friends aye friend aye wa Ophelia janshi o me se wada ma be kire ya se na mami hwe akura so hye na ji o ti kwa kukidu imagine say mami yanti mantwa na aboa bi woni mrama bi na nka bi sabi woni ni bi
baby says no when you go. Na mami seven pregnant. Now be come no. Ni krunsu na e de o ye obre akopa dwan say mami to no. Nso na na wo no. No man na hwe gom no ebi ye kontomre banche bode kwansusu a mako nkruma e na ni na hwe gu ye no. No one said no one saba akwa yiri ne ma yiri we. Ba so ya na nye yi. Did ye pese kan nyan say madaro. Mami wadaro ma ampa. Ene ye ka bi kire mo. Enu ye ka bi na mo sere. Ene nso mo so ye ka bi kire mo ye maame nom. Se mo kwa wade se ya mo mama mema no ene o mayem so wonto mo kakra ma me no masantefo ana anya santefo nko obi biara se be ye ka se wonte kra na se be ye anwona na se no obi titwi ya won kan kire ne se no mo pa kire o na yenko enu kwagu ya wade egudodo awade bu egu na se wote a na waba wanum nti wonti na egu awade time but at the end of the day no wan ware bi nso a na ye boat so enne ye kanfo a cho se ye de meka cho se koko obi ye da ho no ene ne nkoche ena me ni mi kura bobra nya ne ye beka cho ye tufo se wo pese wa wade ye yi a eno ma bi wa won so no ye nura ene ne 3 days ase nura ya ka kire wo ene ma me mo se wo pese wo ba won nante na broken heart bi nkoche no na won koka na no aduro di amesew oba na wade no ukwa so wankasa no twa no ma bi so na tete no ma bi so kwaku me de masam ba wiye kura no oba ni ku nete na sana se ba na kuma abesra na o hye kitchen no ye aduan na wo dwene ho busam sa de ntra yanko dwena wo dwene ho nyina ye se okofa nam bebri ba se kwaku lumba ho se kwaku adan ya kan bi so kwaku sika sebi enam no kura no bekom na bi kura na dofu bi ena ye nse kwaku na afa na memnyi na kwaku mi si wo bekom o ka asem ase aba na no so da bi na munyi be mfrem na ninye kakra di o ya mo kwaku tu bekom wan o de nam ekoye bebreba asem ba enam no so wote so na ma me so ye bon economics se enkwani ye di mu 3 days te na mo me ye challenge kaka me kwa oye di na me di gre ha sida Mr. Kopon me kwa sofo Kopon ja aduane o mo serve me na yire be hwe na mo da so me se se tie ni na da mete makura asi mete makura asi me di me nkui dadawo o kametiko nduo ma mani gura ye problem no eso madaroma o gotoleti abo wan so abebo punum je ma ga zo me na da ehun ne se ensem no bi wo hon ma ni age no ebi wo finishing obi wo starting but ni finishing ma me bi wo no ma o start ye na ukọ ne baba ma no ampa na oye good but wonyini kọ no ye se free baby the many pos e no ma bebre ti mesesa but ene ye se mu amoni da ho no mo ti na make se mu mu aye bu apaye se me pe kotete makuman amasi me kotete me bara wo tete oba ayira oba be ma wona waye basa ana munche sasem wo yi ma me wo tete wo ba be ma yire a amfa so obi ani so a wo ba be ma no seven prejudice o tun sanom o hwe yi a o tu jotonom o tu kokwe because efi enyo waguna kokko wase kura so a unya ade so ti ase Sompa FM eti e be sre eduru mebi won ma wase no te se de kwaku kan o ba be ma no ne yire no nso ma me wo ba na meka se maame fu bi ye maame bi betuma tu banchi even enam kura ya ho akrante ya bo na semdu ami wotimi tobi na da so abe kwansusu a santefo maame bitimi ye eno no enko na emom edumre bi a ampa o ka so obedi na wotwe babo som na ekọ no oba ne de wakwhye dem aka bibi a choma maame ne de obekọ because me anka sa me pese me kwotema wuze kwa kukobra oba batumi ya agura gudezo la ba wagu gobra na me gaje mbedi na wotwe na me baaye no mani abaje anti no wo de kotema ne bra me twen oh mame wadaroma ko unchi asumdue mrafio enoma bi wo be ma ne yire eteda bi mu a de wo mpam privacy no ebi ama me wo ho a se bebrunsam kro fere na se nti ase untimi nya se oba ne ntimi ye mame wadaroma singing room ne ho pa de
eza yere penu amwana no and ye ni wu kakra can say single room ne de wada room ma edum be akwaku ye kan sentiase wo mu obi awale besin ne ho tata umpie hoda tata umpie hoda na me kase it depend gona se da ho tata umpie hoda nti da de nka wo benya na so de so obi twam hoda agigura otimi uze sa akwa no tata asema wo ken akwa no wo twam e wona danfo ne dan ne mpomachi no tetaw taw do na de chenye se wo ba ne de be ma foforo na be sho no obo ne taw de ade chenye onim se na danfo no wo ko sho no ke wuo umomu de wo e be ma pa no se ade nya waye o se anu se mi twa me tetaw pa wo dan na chi wo ni abe o se me na me ahomachi na me bedu o go side dabi kwaku nka no kre enwe me twam wo mpuma ya chi no se taw na me nyonku yi wo bemam na ma sha na me ka sha se me jewa u bedi na o se me ko busa mere se me bedu vie tambe ahomachi na me bedu na 6 o'clock boy ente tata na oga no na bo sei o so free bebe 1 o'clock kwa na yi no oyi mawu eno bi no se ka dwa nanka anya tata akoso wo dem papa mo enyo mo di asa ndiom di se no enti ana besre se ma bo ko sra oba na single room se flat kra dia na yebi na single room am so tata no enti me ma ndo adaro mama me a wotie me ma obunfu me yen hwe ne sa na asumdie mra na ma me obakwa wa oba ma wo sika se na okwa wade a na ahoto wo mu a okura wani je wo de ko wa ho kwagu yan ko anim ya me nhira obi a wotie na wa wo fie nso ana do de aba ensofo mo kom ma ware ase a ya mo mra fie mo ye kakra aya ne se o ma wo me ko hwe me nana no obi timi de betena 2 years ne nana no wo ko hwe no 2 years na de ndikuro ni mu dada de ndida kro mo nya hwe da na wi a wo hye wa timi ni oba tan bi no aba akura ni suna me man no fo kwaku bi no ye dangerous o onimpa se wi a we ukuna ba mo hye wo de so aye ma me dabda nim se bibi betimasi anga nana no ma ba ne nche no no akura timi ko from mam no ahe da wo nana nditiko from mam na de so ba be ye aduane awurade ya akura timi strategy be man fra adwuma ba no ko hye bathroom a sa se onim se be man na aduane to wonko te no hwe ana ne yire no ne baba no na ni free so a so no di me ka kokosho wese omunya kwaku ade to bonadu ade ya wo wiase wo wiase nipa onya privacy o peso ye bibi na ye twintwan wonam enti na ya na nkola mo ha adwe no on papa no ma me de bebe mo sleeping tablet no so was singing room ba ne ho na yira hwe wide points yes easy one ni bi na me ni egu no wa flash wani so na akodo na ase ni e wo mani ba ku bi kwa ba net anu de gogo abodamu ba ku bi jai okaku nti se ntoma ne panties ne na da bai draw um ze na ya wada na ho abani ne keka nkwasa se hello Kwalita anu abonu bia mo ajo we dey Peter ni at like Peter engwa you dey ata ni ta na o pro so dey we be French man so o mara ko de no bra na so for ma no ti ha di no ma me for no na ni le mo so go ti ya se e di se so o ba na o wari pe ma so wo be di ki ma me na ani di ko so na ta o don na be ta mo je e di na so ni si ata mo di di ma ma me no e ta ti nyame njira pa hello e pa jodi no bia ga sevre ajara mojo ya josu mama yo enumere me de mo sa me si asante man pon ko se e to mention of no kwase jin papa na kuma bi e wo ho la se ka ba ko ye nkwan a bisa ne se to me nam de se na de ye nkwan e to ana se ne grabo tu ara nkwan to ipu ye nyina na abi no kwase aware de se kuma fo bi wa awade ase
awale di bi na fin kumafo ene nsano kama se unti nche na yeso yenfa mo ta ndama na mi njira ba hello yes Wofa Hello. Yeah, go. Don't forget about that. Some chat out of the pension was some Takachemo. Now, for a while about Kacharutin or some pie from the Ovatishama Boo. Alpha, on the same sort of time, I was only one more. Or to catch a natural steady. And that man would have a mamma. So, there's sometimes if you're one or something out there. Of I had that, and come on. Yamin Council. I mean, I do have a deal. Hello. hello But you meant you when you want fish, you didn't maybe I can say. And did you want to honey and Gaza? Hello. Hello. Yes, madam. Even That's something. the 1 hour. I can perform that program also. Who was so that the mammy? Let that show and so far from a person a caca. Casa. And not so yare or mamma, no, not Jimmy, you walk with fun. But they also so short, Diana may someone. The quiet mamma, Chimney solid through a clock on my pa. My and we are grouped, no media could see her. And I don't want Mappa made than no friend. To the one cash and Papa dear to no friend of the one cash. And then a solid through a clock on a quadruma. There be an air could do Martini paste. You were doing more friend about say a bar man, Chiano. But I know what do. Manchiano. It was so floating on the one. Yes, then I was seeing now today. Then I was seeing now today. It is so funny. One make papa. It's a mercy. A good moon or an abrabo. A good moon or an abrabo. Hello. Hello. Yeah, go. I live at you. If I'm go younger anymore. I got a mechanic. Yes, Bono. Well, one command for the I will let you say, or one of them, yes, Yana, you come home, our little. Oh, almost a bomb black. You meant a man or Banu. That's all who is there or Mamma, one was one more about the day. To my one engine and so forth, as a woman were dealing with. Make us now quite enough for me. Doing you now, okay, a graphism. So, that will be doing at the point of that. But no time to Caswaba. So, I need genome so much more. Only a picture of doing come up on. I say hello. Sompa International Mine. Sompa German of district. Young Queen Papa. That the Lumba, Mamentia on a Moka, Samana Memo Mapaso. The Mofusu, Bianca Chiano. Or Josu. Senior, as some of our kids, a more dead. A court the Yeniano Mano or Mumanum. Some 3 million when he said, Obama woman and amateur of a share at Arama. No, to make a 2 years from you. Oh, it's so good. It's over Shenwa. Everything I want China. 3 months to be. I'm a them and I day. and you're freedom. From poisoning. It's not a moment. That's some of the car. If you want to say 1 year party, I must have come with them and I come at it. It's in the man and man.
say obanye the bewu na obehwe na na wako tente ama beba no chop ma tenu yobozu that for you ni nyama asubi o abozo ofio ajamono isere be na boso kakre wonya na mfaze kan ne mre utifie wa ageda abozo se yanya ne mfaze ke se sound ro bi didawo obi o betem ma bro ne bi ya chedi o o mbete wotia na o de agoda mba no hello hello yes madam Pastor, program ya moyo na mpesa mpa. O waso dada yeti wa dwenche. Pastor, I'm okay. This means the same thing. Sompa FM. My sweet ever best trying. Singing near you. Oba, the day, they call before what who call because I'm a man. Baby answer then they question man say oh no is a single room na yetim enti na ma o ha simple enzo kakra na means single room wetin that baby do pa baby na o pa the doctor na san no be kwa wako say nice program na mo e pa ya ko po ishamo pa some the program say aba na min sha no nyo kesi ya bala bi ya ise da ni hello. I'm community cancer and on the Obaya no can I say more? A man, yeah, Kafra Wati. Yeah, my joy. There's a million to ninja you, me, minutes. Sanda Groba, Mumedan and Nimu Namona. Nana corn on one soling go grass. Munyan. I think you were really nice and I do 1 year, Juma. They send him to wait for all of 5 years. We ban him for what wait for Meneferia Bala. I saw you about just now, even him and me rebellion was your shame near that to tell us about it. Mura, Tobo, hey, oh, hey, Melissa was also. Yes, I know the house. You go in your mamma. You one more to Zabaga. Mention my best of 14 and a man by a man's taste. I really have you. Ah, they come in PM now. On one more to Zaka, Gruda Kunyanu. I will go with the day. Maybe swim a little, my woman to go and today. Now, me and Tinana Sanaza. Hello. Hello. Yeah, good. Yeah, good evening. Now what's there? About the other man as well. Because I have the car. What's the one more canon? Many ultimately. Although yes, I don't know. I'm touching my missing you. What now 6 months over so and I'm looking for the explain. Because from my missing for my many the yak. And I would say, when my Akakuram in France, we do nowadays. I could tell what the students now. I could tell what the students feel. Then see a singing, then they ban on Kodan to see. A prayer, what can you feel? It's not the name of the pie, I mean, slum. Why? Kawo Ukranke. We just make us a muti come. Zakia, young pam was your head. Hey, without to our now cancel it from now, Jew name. Father Fukus, who are going on in the summer. Pamo. Hello. Wofa Lumba. Yay. Wofa Lumba boko dia. Come on. Adieze ya na polisi obema omna samwa obia wonye. Ngoma ya peja be de yeti apopa. Anu odre. Oya Wofa se SK Bolas na menene. E wade ne mudodo obuase coffee cream. Anafanko obuase asonkola ko che. Me ko chia. That's one. Eko me was on mamumo de you apa mo. That's go one be go be nyame ka ho. Omo you an so. Over. And so forth so. Aya ko be TV he. Wona ntemu.
tí wọ́n sì TV hu ẹ̀. Sanso for the Obwa. Sanso for no. Sanso for no. Wọ́n kọ́ ti máa wá pẹ́rẹ́dá ní sẹ́dá rẹ̀ tán fọmọ náà. Ọ̀dọ̀ wọn wá ṣe ATT lọ wọ́n jà wọ́n tún mí ká. Àṣọ́rù sálẹ̀ yẹ. Yẹ̀sì ẹ̀ máa mi fọ náà. Ọ̀bẹ bí wo náà kọ̀ náà lọ́kọ̀ ìjà yà fúra náà. Ó yẹ bá tiẹ̀ níbi, ó yẹ màmí níbi. Yẹ kó àbọ̀ ní òkú ọ̀tẹ̀. Ẹ lọ́wọ́ fa lọ́wọ́ bá ní kó fìyè. Ẹ má wá ṣe dẹ́mà. Ẹ̀wọ̀n tọ̀ mẹ́ bá sá àwọn ni mo yẹ dẹ̀. Nà àṣọ yà àṣọ yà tó fẹ́ fi ẹ̀ dẹ̀. Wọ́n á kọ́ jẹun débi àná. Ó kọ́ àgbàmọ̀ ẹ̀dùpá. Ẹ bá ọba ẹni wọ́n á sì ṣẹ̀ tó yà àṣọ yà. N'akọrọ ọbẹ de ofi a kọntẹm ìfẹdẹ ọdọ bẹ tìǹà sọ wíyẹ wọn fọ ase SK Bullets wọn bẹ lẹ́yìn ọbọ ase wọn ni nyàmú yẹn juma. SK Bullets nyàmú nhyira paa. Hello. Hello. Ẹja asunjẹ nka mi nyinaa. Nka wọn so papa. Nkasi fún akotia na deɛ mo ka no deɛ ɛnokɔrɛ paa na mo ka no papa ɛnyɛ yi sɛ obi wɔ na ne ba wo a ɔtumi kɔtena bi 1 year. Nasa di papa nankasa pay mu kura na owale no ta tun se didia o kan mi se erga den se on pede bana se nti de boye nde mo kan so na mo ye yakupo nsham nyame nhyira won so pa kamedi enka be hu ses mu deliver Sompa FM. but hello okay yeah Ofa bibi apa body kama ba afa nishira nishira na bakama pa kama pa nje be kon crèche le bidu oboase emranche da ne kwenda ba ko no okay afa enne yimege yakupon kam no nshira mu amen ene futi kene ejempa mu yamba ni ade se tini nyame nhyira last caller hello. Yes? Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Amen. Now, the man is the more admit, I papa phone and go. The papa phone and go to man, offer her bank 2 months and not 3 months. About the winning Nancy alcohol had 3 years, about so ethical. So, a day without was no manager. The time I use one go. The man who had them. Now, you can show me why they had them from the keep me sure. Much better, and I mean, Nyamisha was what's the dear? Obefi no obechesa afutu na anam de ama no. Mo hye dem anam so mo twi mo ni se ne obi ani fie ho no. Mo yi mo yema ye ne am pese mo ye. Gogo nse no so o ma hodo. Minim de metima kan se onse ena wo hwa ye maame no ma ye mre no. Omo nsore nko omo ma ma wale ase o. Te nen se no obi wo a o ntem nti wo behwe no won ne ba ne kra no egina wa difference nim. Ye be sense no mu amho akono no. Wa hwe kra akọ ha. Madaro ma wan hwe wa kwaje oba ne kra kuno. Emema ye so no sebe ye ntwi break. Ye ni break o. Enu nti nsem no ma sebe mo ne mo manage na we se sebe obi ni na chiri ba no. Madaro ma mo kọ mo mana wade ase a mo nche mo nsan na mo so mo hu akono te se mo mama e ma na. Mo bi o gro bi mo se so wa e be ni tirim sa ntino wo che no. Eje Madaro ma de ne nipa timi ye ne so. We ba na nika wase ahye ne. Ahye o de na mo kitchen wo. Oh, bi kura na ba no gina kitchen no ye aduane. Aso ba aba no testo. Ni kru no bedi ka ba fi oba na no abusa nkola na wana ofi grandma na wo no wai o kitchen obekọ no nika na se na hwe hwe obehwe na akoye nse bi na so bi was why no so romantic so ba be 2 days have for what you guys say na ko embo ko oboa o hawo ye besre mo mama no omunya wade a mo ma ne enche na nso no ma mo ho akono ye se mo kwa yen ka se mo nko mama mo nche if you kwa 2 days that be 2 days kwa wa or the 1 day kwa na ko that's all ya ko ko buta so dia ba share ni aka abrem me pese me di hini awo me fie nti eya na me ma me di sese me fie di se metals me wcs no me shower set no me ne popom ani di be che di ama me enunti ana metals de ni nyina me to free frank enterprise tas no size be na wo pe 60 by 120 60 by 60 polish and rustic 40 by 40 polish unpolished and rustic we be ni nyina do frank enterprise now wolf tas no so no
30 by 60, 25 by 40. And so many do ho. Washroom floor no so no 30 by 30 sizes ni na desire who do be away panel. Obenya bi ho. Na bag WCs na ho do so there. The water closet who do be obenya bi ho. Kitchen sinks and the taps I would over maybe washroom basin and the cabinet and Turkish doors papa Urukoto Ofina Noa a comfort to Koyasono Frank Enterprise now baby send you some Frank Enterprise oh it's market magazine room and some of the group Bernard filling station a brochure a whole and a Frank Enterprise now there are some background say so our is Bono any a half no for baby so per task papa ni mama wo so bi etu akotonwa en to wani nko baby so do we say Frank Enterprise ne be mo ni popom ene de ne bo edafom for number is here na ti asenda attend de baka kire we number is 0245 283458 and now say 0205 987868 now question say you can Frank Enterprise task papa doors papa any WC papa headquarters number 1. Sompa Achadie 2025 Yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane and Sompa 106.5 Accra Yakabom se bronye yebema enusia ene ekrafo edidi na yanko ayetini agese wo beboa yen say ya nwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wa hyedada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amanoa ye monfa meboa yen ne yafa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye hunhyem na propose paper oboard ponkom ye nyankopon obeyi ye wi sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo mubedi say yesika fatu ahomatrofo iso 0598 559802 Nitimubim 0598 559802 Edia Wasueta 1 media Anasa Blessed Foster Brona Bosome ni beboja trada na dia modetom yenu ye ama ekunafo yi mo amu ye bi afie twemu no emu dance die die mo amu nim sompa achede 2025 yabo yaba bedrundi eku ede akoye nima ha eye sompa Asem Mpe Nipa onipa ena epe ne ho asa nimena nonso ena yede dwumadie be wabobo an no nkono so ne apon 2 strong hours ena yede dwumadie we ebere wontini da bia da kache obi no won kanche obi say Monday to Friday there enimena nonso pe program papa futuo wom etu hours echechiri nipa wore hye nipa nku na di nipa kwa abrempon bia mu a sompa Asem Mpe Nipa no onse bra mine na body say fita no as wonu numu wato so no omunya tena se ne me Wofa rasta na so omoko omanim ba enti e besere ne aka kire se sompa Asem Mpe Nipa sakula mine be kan kra na say enti ne ho sakula na body say ya odrodro ni oto adro okwa no obe kan okra ya ne ade na nya age Sompa FM enti no ye besere se odi afidie ne be koso ato ade bia de ama mpa chew afi na pese obo dwatonde bi hu dawuru pese nkwa akiri paade a eye sompa Asem Mpe Nipa o de ba na ye no tum dia ba bia ne ma no be travel akono wa no be hu say yes wa ba program papa so nti e kwan da ho musu betuma ba na ye kodi buru nyan nkomara de na nka wo so kan ho dendende na nka niema etimi akonanim awra wo sem bia si ye hu sompa chede no ya na ye ma amani mu busa Madaroma mo de mo ye na mo de share wo mo no a na egusui bibia ansesan enti ye kanfo ma wo mo ase binyame ato mo nsem edumre bi a kwaku efie no ha maami bi be de car be si wo yi mo be mfanse be $15 okay na meto na mente ase maami nya ne wanya no ama na bro so ana na se me kasa na no na maami no so no obi di nkomo e wo fon so se me ba me de normal bread sompa fo no na nipa ni busa nse na utimi de se na ba me nim se na eni kunu se de on me telephone so me de $15 of rice and the buy and nipa na kan say no de no na de na what you me ka de nyankopon aya ma me a
sika we kure sua fagidi de kuta won bo moden fa bibra say sika fam entade ye kama kwakude mo yanka ya ne ye maame ni mu bia na ye nwan bi de ntoma ne entade bi ba ya na nyame ne kure ni nanu me kan ya ne mo ya ufrize wa hyehyɛ ne sɛ mfam nice Bishop Pabwe bua ba wanka semse gu fie ba bi na wo mpe kwadaro ma no pe bi de obeye na ne Nyankopɔn hweso sanity tie ba madaro ma ya maame ni busa na ntoma no na no maame fo bi omo fro steps yi omo dua na omo abre na busa na minim sa asem bi na omo de ba omo bi omo no a so mpache de ne ye betwere din emsi ye e ma ne ko nti sanity da da se mo mra minim se first efie ni wana ema no ya maame no mebi kura beda o ma de atwe ntontom nanso wo ba wan hwe a wonte wo mase na nya wo mo owu obi wo ho akwaku ampa ne bakura abre ni bi na ya na ye ne fe keke o sese enso nti e be sere mo amonya bi ni se yeti tomatoes so no ma ensei de e be sere ne ni china de o de ba enya ni ho nti bi de se bebe mo tituwa mo anwa ene tintomantes no de ade ntoma ene mpaboa sebentale aye oke bomodin fa bibra o memu ba me kakra me kasa de ye mistake pa ne ye momo ye no bompa ye guso ne ka bibi guso se ade sei ene mihia na de fa so Nyankopon hwe nyame open so hwe o Sompa FM Sompa chede no ye guso o ba bomodin na fa bibra ye wudi ne fa bi ma nyanka ne ya maame mabishafo wadaro okay gogu ya kodi asembia si na me de Ghana mitimi dwene ho ana miti pa me na anu ya da parliament asembia gosi wo ho ya ne hapa ya chichire Ghana ye ntimi chichire wie ye guguru mboni ne ebewie emse John Dramani mama president oba ba nwan so na emse afi na wo koyia ese yia no kura anhye dan kwa wie ye papa kwaku ya kwate parliament a Ghana mpuntuo oma mo ho atwede Ghana mpagya oma mo ho atwede dom kuma ntima nkase bia maama ba yi ade a wo ye bi ye mpe nti ye wi ne mo awo man no nye sa ntokwa no don dodo no so ntima nkase ya ade ye de we be ka ho amoma nkase ye mpenimponi akon ntokwa ne no no ntokwa omo kokon ntokwa ye be pene ye mpene ye be pene ye mpene ba Ghana concert wa hawo sitting no mkoye na omo say ye petrol ni ye no ye be pene ye mpene no ti ase ye ma John Dramani mama nko second term bi man nye 8 ayi ni yenyansi ye no madwene ho ato boy no ho atwede se kuro no be ye next 3 years die na wo se wo kuro mu next 4 years bridge akese be na wo se ye nsuo be na wo se ye tim na nke nsuo ni nyina na nsuo ayiri fa ye no mpanyifo na anwene ho ye be prince wo be biom ye prince wo be biom nipa no ntwane 4 years enya hunu ne ye besie se ye to aba ye bu befunu se ye bu mfunu no omo na ye koto adikan ebo atwede wo abla nyamo na moto aba se munu we pa o de wo de gotie bra me just ni ngotie mra sesia. Will you push it if it comes? If my party takes President John Dramani Mahama and parliament and I just say minorities a demonstration no third term near the idea. Now majority leader Mama Ayalga a grantee interview I join news and pay and I just say join news presenter and Ibusan say and parliament and I just say minorities a demonstration say no third term no say sa proposal no eba parliament say I was say Mama Mpe Nipa a call for the third term one as a majority leader a day na obeye the response or the man journalism. So I think that the minority are rather trying to incite, people to end up wanting to do something that they have clearly said they are not thinking about now. Okay, you are the leader of government business. Will you push it if it comes? If my party takes a decision that it is something that they want to pursue, if I have an opposition to it, internally within the party, I am unable to convince them about my side of the argument, and they convince me about their side to the argument, and I become convinced. In my position as leader of government business, I will be obliged to pursue it. If I don't
accept, then I have to resign. If I resign, then it doesn't fall on me as leader of government business to pursue the party's position. But if I remain as leader of government business, I will be obliged to pursue it. If I'm against it, I will resign. Okay. I'm grateful to you, sir, for your time here on us. Thank you very much. Abusia, the majority leader, Kenya say almost a proposal to the name. Now, I'm to be convinced, no, Tia the good entity or some Mahama, echo for 30 more. On it, majorities no ever discuss about it. So many now so epineswa. Then, on be accepted. But Oman to me and convinced, no, I'm an Tia see. One the good entity and some from Mahama and 30 more, dear. Anyone who knows about so still as a party this one be pushing Mahama na ko 30 more or no as majority leader no or be resign. Aye. When is some more Mama Ayalga edited ya. Mami who didn't say e comment section hono. Hi Ghana Plus TV. And then of first some of the same video message about Plus button. So said Kwagu yankwa ni yesi no ye mane nko ted ye mana ko ted ye mpne ye bepne ye mpne ye bepne abrabona ye bona kru no ekwan no ai ase basa kwan tantan Kumasi Street light nimu yesu oye kwa network ode ne pe ena ye ne ye pe o send this skirt mi gina hwa ewuma na bojuna na amo kakra no mpanimfo no nko sa tokwa ne nko bridge ahodo aka kwa ma ye nyeye school aka nwuda mu no mpanimfo ehye code koduro ma anwene ho se ye be ma obi akoye ma obi nko ombesa abagi tumi na bia sisi bibia bo apo no eno ho akono ntokwa no mo kokwaku kwaku ma menchia ya tifo na menchia sida worship center so for pon e free a won na eba abet sechi kwapon emuye pa nyame de ho ye adwuma ono nso free wa sofo omototo aso nyina no omo nso bo adwuma ntina kwaku na o ka sembi se obi a wo pese Asem Mpe Nipa program eso ko ni petie do so ye ne unse aye nsu onyu won nsu she fa nipa da anti sanete bra na be mo wodwato de ho so be preach se ade na wo de ba me aka kiro woni problem so for ko heba e chia wo be bre wo ko mu se ade we ya ye ko so aye tie no ese se obi power pampamu a no show ne okay ye musa se denti na asemi we ye asante aye kan nipa bi be fa ne no ma bi but anya politics na ye talk about no ma bi ai menu mi ne yente ahye nti na ye hwe no ma bi wagu some people for yes no na make asem bi se opposition aban o te so we anya position na mamu ne nkoyi emfa nti position bi aye o so bi criticize say we MPP so ye ndisi yente ahye sa but akwa bi so no eno ma bi wa ye hwe so e de sua bibi megidi ye se MPP party no omo be sisu nyina na ye ka memma pa recently they don't come ye tough chair NDC e de ne ko bai kwaku ne de ne ehu ayu o ma ye amu kwa akotu enipa miensa se na ese numi kwaku obi timi gina o ka che se nipa na wo ba na ye ni nwia no se ben president na pampam na na ni tikura ye bi esu nti o kuta dwe papa ba nipa na nwene hu se bi kura na wono wanya ni nwia bi nya we betima ponte ni minister na na dwen nya papa no wo pese o medi hu aso ti asem ni yo iti eno no de bia ye politics na ye one way Sompa FM yen konko tena parliament nye debate nye chinchin ye wia ye ne defeat ye ne anya endonko a me makasa asema cho se me se Ghana ha obi otia bia wan kasa wan nsu wadwe nyame dia mam na wo su bedi politics bi achi a wan kasa wia se nya wo deda o wa de o mo ye ye ti kroma na emre bi parliament soja fo pia because of ntokwa na o mo kono so obeka ya minister panimu fa barota yi ni e de agunu so pilolo okoka obi sa parliament etasi ye ni ayente no ma bi ase o eti no ma bi ha adwa mo menka ti sa no mo ya kwaku ya tie set eno ma bi nam kwan so eba ye musa sai hwan ena ma sa de we bae odi ye musa MPP fo ye musa mo ena de mo mu criticize na mu susu se abatu na ye betui obi a o de ho Ghana bi anim se na betima dane de ne anim se na ye straight
it's in that so we are ba eye hwan ene ma kwan ya we akwakoba se se onim wagu no ma bi ekoso Ghana onim aye bibi se de me ba ya obi anye ni yi a me de mra kwa so ye adwuma no me ma nipa bone ti se nyame apata me so maban efri mu kwa ya asase wi o eno an se maban ba wo chime nkrofot enti me so maban me so mbachi obi ato enti ya chi obi a no opposition fo akwa gina ho enye opposition wote so wo mu mu enu nyina da MPP ni NDC omu mu enu the MPP ya NDC criticize no sa na NDC so ya MPP criticize yes okay achese wa wunya bidie ana wuntimi nka no kure me maka upia bonte ba na wo maame ne sabe tenant wo maame ne ye fie wura wo fie ne modea na wo maame ne tenant e kontoko a wo yobia nyansafo a trase ne ti asem yie wo maame de enkoyi a fra wo maame jaje maame ade a wo de ye tenant ne ntwaye etitwa so but ye musa se Ghana MPP ne NDC won eti magina kase maban ye oba ye no ya ban ye o good na me support na no ma bi say de antwaye ti ye besre next time ne nya kwanya ye nye ni sei obi atima kasa MPP ne NDC communicators but so a obi ase ne de wo kan ye eti akoba sa ma na ko wie parliament mo kwa de we ye bi no na we nso ye bi na MPP fo asore no mo kwa no mo aso mo mra etu me bia na NDC fo so MPP fo na power na NDC fo so asole ko na me no mie no yete yakura ase bridge bi adawa maami na mso a okoto nsuo mi se bridge bi wa zangi aye o ana maami akoto nsuo mi wampi na edi nsemu no opara wampi na edi nsemu ni ube wie no ya beko ni nyina wie no na kro baako ade MP betra so ye obusa na toilet ma de 3 mema de 3 nyansa abro so na ha 6 no de aya sam wo kan ha Ghana ye wo big problem ubusa sika ye de yes ade na kohwe mu fia wasi efia wasi ne kase gufi enso sa no mo we kwaso didi emu ni parliament yi eye hwan ne ma ne ko baaye eye adisua e ma MPP eye adisua ma NDC je MPP vo mo pre power no mo ankasa kura mo rate didi amudi mo etimi amete amese me koto ba wo akacha oni pasa sebe wa ya boa oni nyansa ya yese mo yeda akoto ama bo obada akoto ama etunim secret wom a ewo NDC fo no so no okay do mama won say obi ka bibi te na oba monten wo de tiefo mu ntie o mu me asase no ma bi wo de wo MPP kura na mu tie access MPP fo go ahead mu me rese do mama tesui the sa the second time say the sa the term we e different e wo no ma bi mu me emphasize fact anya politics e different ampa obi beka so ba ye no chade ba ko awaye wanya hwekura me no me enu no yen hwe no ma bi say ade aye sebe echia na wuntimi nkoka ubeden ene wakoka wudi parliament won pikura no wuntimi nko nanim na nde papa yi wose wodi sikwam se koba ne sade a ene me no mienu no yemmo na ba so iti sa na tie de a MPP fo amu nchen no mo ba no yenka kasapa bi ene no ma bi o mo ba ye o mutim ba ye enche o mo anu ye better than say ye didi atam kwaku enu ye better than say didi atam se okira bo asese be wayi mframa bone a yenyu achini kwaku ti asem ni yo the ABT MPP for no no anu twa we koma we sika brabata o platform so di we atam se Ghana yani eto aba ye papa nye minister enya MP enya sabe ababia no yenso ekokuru motu no ye bo ho ban yo ene ya adwen no tu ka bibi tia muni pa bia daachi bia no wono wanya emu de opese wonya ne ba ya enya wa wudi na tam ya mo appointment o ba de wo ka chense na adwen ni fie no te bia nto aba ma no do susu se me nkoto sa aba ma ni pa no o kasa
kasa yi sa no ma yakoso yi NDC fo take opportunity e de ye no ma bi na MPP fo hu enti de ye kan ya ba so yi o se ye keka ne sa no enya mo na mo ba twusu o e bedu mre bi no ara Ghana fo nyina e be kase ye pe bawomia uni say Ghana fo na akasa ti asem ni yo mo MPs na mo go no anamo parliament wo no mo susu se mo nipa kuo kakra no mo ni yayi mo se Ghana man nyina mo nkotra o but mo nkobo ene no ma mo ye no eno ene de be jeje mo enti se koba ne sa mo hwe ni yie sa chance na enam wie mu a ebeba no ye start na masa minim se ye radwoma ma obekasa se ono de time so obekọ we so se time say but ebedu blebi no se rene no ma bi koso na babua mimi ni umienu a mo mi mfasi fat awo no ma bi without politics no ehun ya mo mi mfasi fat okay enti e be sre NDC de mo ya mo mpre no mun check mu no ma bi e koso na mo sese mu no ma bi sente saa ebedu mrebi no mo amobro say majority edai carry the vote ebetima ya juma e won hwehwa so ama enti bi de we na e koso no wo mo ankasa nhua bibi enfrim kwaku me da ase yesu bibi enfrim ne yankonko ya nim kwaku ayi Dali Lumba wu ya di na otweda ayi da ne ho nsem se tro kan ne kura me ne o kase court bam o mako court ya de ho nkomo eblo but gospel artist baako a ne nyom kan akoma pa na woboa manipa ko hunu Kristo wadi nkomo bi dia Father de Lumba wu no yetie ne nkomo ni tia wape asa nkomo nipa bi atia ejidi yesim be masum dia ba yi no ne yatimi akon akoyanim yintie mra nsan ne de ne to aso no abrem ye ba sisi ya atiefo brother Samuel na wote nka atiefo yes me papa Charles Kojo so Daddy Lumba ona ye metiri mi ya mami Charles Kojo was we Charles ojo ngani o ade ona maklawa riana o ide au me papa Charles e ore ay minio Charles Kojo so ojo minio chase atiefo brother Samuel na wote nka atiefo yes me papa Charles Kojo so Daddy Lumba ona ye metiri mi ya mami Charles Kojo was we Charles ojo ngani o ade ona maklawa riana o ide au eze wade Charles Kojo was we ya ne na bedile o di voice ni bi na butie ya no Charles Kojo was ne no ababa bedino Charles Kojo was we Charles na maklamo Bible say money awufuo omo a esunsun na money wona esrensre obi sun berewu pa nti brother Same nti wa wo ye say di brother Same nti wa ye ofe owo no obi awu legend kese sei awu a mo ko ho ayi anka sebe wo ye gospel artist wo dini wo ye panyini ka wo futuo kakra bi kura na o man ne mfa radio we wo kwagu agwagu me aduma chadi na ko dini ho Lumba semo ne kakra agwagu ma menka kakra bi brother Same de me na semo ka sha entertainment bi na wo ye me de o kwa de fanto baby kakra entertainment bi na wo de to de ayem komna ne yemra asem ni mu pa nyesa ngudama ye ko muta so de dia ba sisi e ba ya de ne ho bebra me ba sisi ya Sompa achedie 2025 yaba Bible say nyame sompa pani say obi ko wunyanka ene erusia mobo enuti na Sompa 93.1 Kumase Sompa 106.1 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane and Sompa 106.5 Accra yakabom se bronye yebema enisia ene ekrafo edidi na yanko ayetini agese wo beboa yen enti say ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wa hyedada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amanoa ye monfa meboa yen ne yafa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yafa ye hunsem na propose prepare oboard ponkom ye nyankopon obeyiye wiye Sompa achedie ekunafo ene enyanka ne so wo mubetiti say yesika fatu ahomatrofo iso 0598 5598
9802 meet mu biem 0598 559802 Edia was yet one media Anasa Blessed Foster Branya Bosome ni beboja trada na dia mode tom ye no ye dia ma ekunafo yi mo amu ye bi afie twemu no emu dance die die mo amunim Sompa achede 2025 yabo ya Liberty Hour and Food for Thought in conjunction with Almighty Ministries presents Liberty Conference where ye December edition or say Thanksgiving and worship. Ye into Asem angelic visitation. Ye Asem Daniel chapter 10 verse 10 to 12. And only a radia semwa ye di sorry radi na way uba for envelope me bakwa wasida fori hudi Asem bakunso and yema boni BIC wabra 2025 one person ubehu biyemun yako 2026 imun draw and usushem na fabra ni show nyame what me Liberty Conference December edition angelic visitation na chese abofo ebeba besrayen Jubilee Park December bosomi ne da to swedion 20th December anopa no sia pepepepepe ajuntu fonu ni o sorry ajuntu ni uncle ato SK Frempon kwa kujesi and of a minister Kwame Chetu wonu na beto chom ama osres na nya be fi asase ano na sadan denche mra yantu na nyim drawa didi peti nyame a amanse nyina edidi mu pie wosra buburo kwankyerefo a da woto ye krato a ede wonwan pese breku a wo mane homene so a na opronsa mu dwane obefa na ye yesu ama ho fadie aye nyame made oh glory hallelujah Ante saba ewo mo bodi ni ma nke kwana mo ba o ko se ena me di asemasi o kane ni pa no na saa na me so ya na wode me edre na adi me nkwa no Kingdom Garlic Bitters no me benefit wine o so ko to de abrewa esma ma abrante ni chuve unanti kakra na wabre no Kingdom Garlic Bitters ene ni capsules ni nya hoden abrebia Kingdom Garlic Bitters ene ni capsules asembia yehu edebe no wahu ama wani agise senior na my wife company one personal Kingdom Ginseng Power Capsules nti sesia mpaso aye de Kingdom Ginseng Power Capsules emani tie ni asumdie befi abrebia oba bia o de pu ahaw no edro ba kupa wo hia ne tremendous capsules esiesie wo ma wo ye oba asima enro yi wo benya bi wo ba bia ye ton nro bia Kingdom Herbal no challenger. Okay, yekun akoyanim abo no wotwe apa ho sima aduanan aduonu aduasanum yekun akoyanim yanimu a ena yekun ede akọ na yasrese America kra ka yanim yebedi chas kodofo so nkomo kakra wa legend kase a uyi na asem firi o manimu enye yi nka megidi yesa samle kenkofo apaba kebinum so atoto ape but wadua bi ndia fifi no nko a de ontim kase okotwa aton a ompone ne de nto ne ho na banza na ne ne ye na no omko court ahemfie kasiem anko omko se yewura yi omko manko ankoto yewura ama emso share da foforo mo ba emso omko duru ne kan nya se bibia betwa ekina fie enom samra fikasiem na nkomo wo ho no mfamra na asem ne so wo court omde injunction atoso se nka me anya yie no na nka yie ne nko match na papa shi ne abusuan kaye no epese ye de kro no de se ntia no mko pie court na nkomo bi akoso de na court aka no so ye behwe na afi ye de hu nkomo kakra bi na ya sole so yenko brapani yenko tie ne ho atiefo brother Samana out in atiefo. Yes, I am here, my Papa Charles could you for Daddy Lumba on I am between your mammy. Charles Koja was we. Charles, I wouldn't win you. On a macron. Rihanna, oh, my Papa Charles. You already mean you. Charles Koja was oh, you made your Chase. I said, and that day, court, I just said, Yamia Motina. Na odi ruling beba so injunction odi enyo ni nyina no ebetwa nyankopon yadma otina it say so far so good say injunction said di enyo ni nyina no emu kiremu no beba
na me adoma ochia we quick breaking news Sompa FM court me report e dey am for Big Ben follow here and say the bear update no sir e betimi Papa si akwaba. May the Lord God Almighty bless you. May the Lord God Almighty bless you. Eradi Shamo modo ya modetai dear Cosin in H number them pie bota mamia cosia sewa and over ya puku mama cosia brimpoma mela any abusian for ina body or daughter with Mongosona Mompaye. Na ye gidi se Eradi ebe man and sasso. I will use you. Amen. Nah, Papa, she has some back. Last one. Okay. Second time, Emuye, into a honor na menesa for Cantanka, and Yajene. I didn't tell Miss Menena, I didn't sakwa in the chino. A Busiana Gio, or 1 year, or no abandon 2 and a mom be a chess and a lumba, a yenukunu. Na mensachi and your mechanism. Wouldn't be back at it. I won't cry. When you say they can't say for Santi Achim Agogo, and I say, oh, who free a petty aveti level. Na 1 year day, 1 call say, Ukwa ye no wadi. 1 call say, Ukwa ye no wadi. Now, on the I will be a new answer me answer, according to the famous lawyer, jurist, your friend of Mensa Saba. I say, I worry. When tension you know, and it's a weird day, no worry. No. It doesn't matter. Ampa RS Ratri, our sure the constitution of Ashanti, no, or no such as say, or Basanti Memu, or who different types of our real baby. A binin near, you said the 2 about Teresa. A binin your banner Bermano eti, I won't conquer ye, or bad no Huadi, but a bush of one in name say, I share a joa, Ukwa Kwasi Menua, Ubehuno, no Asante fortune didn't say, and Pena Awadia. Enti se very mani wu a oba ne beba be yekuna nti ma kire we ase a den na kire se so oba no nso a ya da ware no na odi be man nsa ediko na wansa na chi anko aware fie ho na be man no abusiafo anye nsa no a na wadwene yo se aware ani wi agu I home to Kuramaches, very young Gunku and my father. I go coping at the Kaka make as a Lumba Samono. Ubia Yansani, a Lumba Samo. Ubia percentage of work and the Enfa. But do maybe a 1 Casa Macassin Yanko my drink, Asem Mpe Ubia Fabiano, Ekabian, no what chance no way. Dear 2 fear, any day wound him, any day won't. The air can Lumba Sama air can. Obia what can be a wire and Hubiano. Sabim on him pefe say. Ne brother be on any of your walimino. 1 can watch him. Tiasem you. No Fabia said 1 demand mobra. Tis a quadro for you. Only 2. Na Asante Casabina Santin was say Abassa. Abassa. Then sure Joshua. 7 Pedrasa. I be a no Sibia Numbi. And I send quines and a becano. Men legend I ever Lumbano. Legend Nebeya. Obian Freddy be on 1 hand legend to a wuko. Yan Famanonco. Mobian trans as said there. Lumba Bushian in Yanmano. Or more good Ninya Bema. Or more good Nimasi Bruta. Yawumi and Sapet Kwaku. Munya Bema ba coupe. A bin come who. Muchram na Bushiano. When you bush penny and now Babushanima, I say quiet, a busy baby a Sibia. Yemusa Moya was a Moya say. I was near be a quiet woman, sir. Moya say, Moya me and sa Munya Bema Baku penny and Uncle Port night day. I don't know. Yemusa Momo say, and now Bushiana say, Send Lumba, a canobi.
Kwakuya ne tete yayi. Edu mebi ho no ma, ye maame no ne ye nwan mte ase no. Tibika so omra sa mo nwan ni o. Na nse mi nwan ya me ye no ai birthday man. Obi a wo hwe ya za omro nwan ni. Edu mebi ho no ma. Kwadwo fosu. Wa ma ya bro. Ede ye hu ni yayi. Ni nkrofo bi etimi sori. Ejiji sika mu omo se mu jiji sika no. Mu tie ni ye o. Mu tie asem ni ye o. Eye because Lumba hu donti. Ba sa nkrofo ya so timi gina ho. Edi Lumba tem. Akechense wa mobra. Odidi ma ho. Na meme kwakwa samwa. Mimi nwa ba ne, mi nwa ba ma ne Lumba. Ana mi kru ni Lumba. A me ne na wo. Na suko no mabi. Ejia odi Lumba tem. Ne wasa betue sika na maji. Enti mu nwa ba ma no. Enti mo mvaru ni kakra. Yakwa asabe obi kwa nya Lumba na busuani ni no. O respect Lumba. Ampa wiase no. Obi enu oye so abofo. Lumba ebeka se kwa bi so no. Sabe ono nso na onya so abofo. Eye. Na wonsa na odi kire weni wansu busa se na wo e. Muwa mu sabe mpredwa mu di Lumba tam. Na so ni nyina nya muwa. Because so koto se kan mesha pata so a. Na edai obi na afro no. Enti mu ankasa mu nua ani kwadwo fosu no. Mo mvalu no. Mama Lumba mu ya ha. Legend no kwaku emu ya ha obi aso na oka bi je Lumba. Munso munko baku munko kontemponko machi. Munana nom. Omu wale sai. Ukura ne nete na hojo. Waka wanu atum. Me ma me akosu ase wa me ma me de se wa. Mentan. Ba kwa bi so kwan ya. Onkrofo ni bi di Lumba tam no. Emu ya. Sabi anya bia no. Odobro ni Lumba. Ene akosu ase wa ni Lumba. Omu sani pa miensan. Omu necessary respect because one Lumba hu we ho. Lumba hu we ho. Omu mienu so hu Lumba ho da. Enti wa oti ba bia wo di Lumba tam no. Eje ti na di Lumba tam. Na ma me akosu ase wa wadaroma be ma ne na tena. Me de keka ye de ni famu a wo mu twa no pa no. Ma me akosu ase wa enkrofo kwagu de kakra metima kan se atemdide na mudi obi di ubi na wudi bia me no ni problem ba kwadwo fosu na momo ko ama ne yere no kwadwo fosu amu ko ma ni nwa ba no mo aso mo twam hu di ba ma natam kwagu du mrebi na wutie ensem a ye nwa ba ni mu bi ka Lumba start bonnum na bi kura na omo nwe ai ana no mo da kete so enne obitimi gina ho edi Lumba attempt said ye ne nyonko no ko wanya brochira kwatena to ne Lumba ye pe enne na sebe mpredwasa mama akusha bempoma kwa kutiase mu weye mu mama ne friend na mesa mama na wuko hwan ne di na de enu akusha bempoma una di ade because unwa ma no unwa ba ko aka no unwa be ma no ye de wa hyew mo ye de o ma hyew nsa ti se o mo kura ni wa ne ma aya wo ma du me bia kura be from gamma o mo kan so mo deserve because won waji wa di ma me amesa de ti ye mu se ma me amesa ate ase a ti go be se ne doba kwadwo fosu enkrofo bi ni natam sa ye besre kotu na asem na ekwande gwagumi ni wasem ka ande so mo se o mo kokotu a se meme kwaku asem mo se den ke fi asem ke betima kama na yeye menim die nti a ye kasa na kotu na yeye ni ade na ye kan me na me yeye ni maso ene hwan at of the day ba kwa na wo de wususu no ankoba sa wo bendai Samu domu nwa be ma na enka asoso ni adade nya kwadwo fosunko ukọ America Peter Tosh nem na ayi Jamaica Peter Bob Marley ko your friend say ayi culture okọ uba friend say America mamu a your friend say Wako Jackson Michael Jackson wokọ Cindy Lauper okọ South Africa mamu a sebe Lucky Dube okọ
hwe kwa fa so no kwa wuye etuo ne bo no hwe kwa fa so musicians bebre wuye kwadwo fosu o yare yete ese o hospital enti die banko a bunko na mo de hye wuo e wo kura mu manhye ka amaka na kurom asantemamu a na sama bapa na sam akodu manhia na ntima ntwa opemso se minsem bia wa santimam e wo me fia munyi nsem ni nyina mfiri court no famra that means papa no ye nana no ye papa no ye dehye ye bibia asante na chese oka asem na be yi akọ anye yi mo mfa ni dia mama nhia mu wia na mo de mo akototo fam ade ensiye na mo de ba social media awade ye papa ye da basi otufu oka de mo ma kura nwere no o chango obe kan me kura me da so mayi o mo afirim o chango obe kan ye yom na ko ope o enti wo se me se me si fo mampa so amane ne amabra kwa so wan si fom emom na hinfo kokko bu shaye no message ba ye no wan ni si fom emom asam no wo yima ya na hinfo bi enti da hinfo na ka no otumfo ntimi matwe hinfo na no enwo fom mutie ni yo oya se wabu omo ni mutia to apemfo ntwoma no anwo fom eno se amane na amamra kwa so mi si fom eti sa na te dia munsa ne mo no ma mo dia ba no dia ekoso ne dia metie no ani dia ma manjia eti mo nko mi so bia bibia mo emo abusua pani kwa ne koye wayi no ka ne sa kwa abusua na bi kasa ka hon kwa mo abusuafo yi munyina ka mo kwa kire na mo di dwatoa abede da fom ya se Fabia na esa santefa esa ofa nya Fabia na esa ofa o anso munyina no matiada ene bi di da fom ene bi bose ene hwan anyanya bia madaroma etida be na mu se ya koso aburo na hwan ye o se ya hwan ye o da be na obi bibia wo mu fie na obi fra bonti aba abeta ke odem ya musi afa de kura nya djuma mummi afa de kura so nya djuma wo se ampa ufie nipa bi owu ye no mi wo mu samwa e be de na maba aba dictate ama abusua pani ana fiofo do obi benya wa abo bi beka wa na fi ntuma lumba abusua no kudi ni nnuanu no emienu no especially akoso bempoma sese lumba wo waja nkura o kire wona nwuye ana wo ya maame sese enti de akoso efe muko kam se legend mumunyo ye legend ana muye ni sei grofo sese sika legend ya koye no postmortem as den ye sese sika legend aba kwa kuna ya ni afie kura na sabe hwini ho no ye ba ko la la julala na ya mo fe nye nam court ana sika ajeji yenti mami an close up impoma asukon mafo bi ni afraw ukwaje sai na wonso yi ano legend nwia aba magum wani masedodo abusha beni affect masefo nyina ediani kwa kuma mi fansia ya da obi a woti bi ase chasko jo fosu awu na mepa echinechi ye ewo kumase amasoso ebe ka akira mu eye nya ye dia omu ye omu anya omu ye dia ni nipa no ne ye do no na mo me mfa ni die ma no questions ne ye me yansa pe emai mi no so omu bi pa wodo a anko apra sumdie ka ba ko betuma so se me na me ye ketwa so omu nyina se omu ntia se na de oye ne ne ye beba kuna no me nya bi eye den amene na wo eno ne me priority munsie me kunu na asumdie mra se panyini so wodo pa ngo be pia bonden se ekwan bi so ketwa na bre wanso aye bi eden so ne na wo ye bi wa ne bi ngo se ye nyina ye nkoye ne mfa asumdie mra se nka busuya panyi fo no wodo pa ngo matim do mi so atena se aka akire mu se be ye be kata be ma na echi na obi ntimi nya ne kaseti enti mum ye nyina ye ntia ase ne nya ne nan mfiri wonko matim achi date ba ko we ye omo ye che so mu bie ne wo no mo wodo madade lumba obi ani do sei forget wa bre bible say wodo katamfo nso so
ti no matter bra wa bre se wukunu odono ampa ne mfonso a waye no bekata so na nipa enya na ani natem ti enesi yedi wukunu ane na wo atem na ye proud na sela wo twe asem ma nipa timidi natem a me kwakumeka njem so odome me hunu do no ene wo na aye sa check na so odome ampa na aba so obeboa me a se ye di matem mawu ye se me dinidin na me di mfie bebrebe de anu ntu do me no ye se nti wo gitum se me nyekuna keke ne yanko ye nantimi nyintuma wo ni do una so ye abusuya panyin na magadi we yi tufie enne se di we betima mafie na nyani munyam saa enne ye se di no eti wonsu ko hunu mpanimfo bi ne enwuram na so samete same ye abusuya panyin de ma anya ne ye eti mesle me wofa asefo nya mo nka me ho ne yenye ne mfiri won so na so ntimi nya unni do bada ye chas ko jofo so ne do no wo munyina da minyi twinyi adoma minni ne oso wo do we kasa kire me ma ye te ase na ye wa ahodere omudo o ma no fafon ne kasa omudo ye inya duru bire mu ode wona wo ze sika etimi to nipa do sika kata nipa ani one collar pe mapon one collar pe mapon one collar pe mapon na ye nsole so go ye hunu do bia dawa da bia twe ka nipa etime wu mu se sika sa wo court sa hello Wofa Lumba. Yes sir. We speak any of that thing. Enko And so we are in by 6 years. Senior to Ghana, you have to get Jadi kalau apa pun berarti itu, saya sibuk ambil bidang kau. Saya dia lagi ini sudah dibaca ujian ini tadi itu dia juga kalau ini partai ini deh. Hanya kan, ini dia ada di dunia berlaku. Ada di dunia. Ya ko Sida Sofu Panyini eneba. Ya sole Sida Worship Center Sofu Panyini. Bishop Abed Sechki Kwapon. Nyame nipa na eba ntijemre nene nentana no mfanse mpa ne mro. Jemre obasisi e edi wo bedu bia akokana no atumukura okona na hin hose agro bia be bia banana yes nyame ho bonifata ya sasre nyankopon se ye kwa fufufuro mu yi onhwie na ho odin ne nwosra enwu ye nso na ya mfa wo haw ne amane bone ne kwadanda anwura afefufuro 2026 ni mu na ya je urade bambo se urade se ma wo ma de bone ene sasabone bia ni ye chi afi 2026 every adadwa the 15th ekosida ya wada 18th ne die akwankyere no obie ye no woni fie na anwumre ye nyina ye ne Bishop Abeseki Kwapon Sida ahia awo Sompa TV ano Sompa Radio apompa ye adwiri asabo nsam nyuma asrabo ne fache ama ye ho na memenda ne fie da no ane ye di akwan nyina beba wieye anu na ahia Sida bosume mpai bono eye God of Possibility Prayer Festival no Asem Mpe da so ne say never again ensipio ani ensipio da awo radidim afia ye besimu no ensipio da eniema bone empatuwo yare dom akwanhia amane ekabo aduma seye awarija ye promise and fame ensipio da God of Possibility Prayer Festival no efia hallelujah amen nyame adehye yamawakwaba eba Sida awaso ene anwumre fa wakoma FM me na yentujumadi enhye mutufo nyankopon ensa ye nyankopon ene ye kra hwefo ene anwumre wo ma ye da wase se wadom yen abo ye ho ban na ebre nso ye te ase ye peja tumadi nyina ene hye waso amre na se esro se bedi hene esa de nyina wie mudi a ye de na ase ayeye ne kanfo amamudi wadom ni amen amen ya da radias anyway ya me gba ma ofataye ofatanase ya tonton mo ye se ni ni munya eye ni likase kase eni munya penka ni ya bia ya mo ya fe ni munya se na ka chapa ya mo na ko te ni mo fa wa ya fo so eni ene ya ti asia e na to me no mo ye wa na mo se da mo yo si wa ye wa na mo se da mo Don't share on TV, don't share on Facebook, don't share yet. I want already. And here come on here, Wama Saye. Oh, Wama Saye. Hey, I'm all right. Oh, my Yafa. Oh,
tia jo nyamie anamaduya ye radia ye nyumle wa ya ye radia wa no oyi kasie ye wa ya radia Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Eshanka radidin. Enumre dem aye hot. And wosra na ye kese. Bigidi se sanso na ofi o anso na wosra na ye kese. Na enumre ma me fa kwanya we so na me papa din kirew. Na okay kan first Samuel chapter 9. Bible says so Samuel yo odi4 betrasia. Na nsonsono me ahoni pa bobo chenku ni ebusa ne se asem ben wode nam. Na ma mienu na kire obi awurade aso. Enuma asem ene nsenkyere ne ebedi akiri. Ti Yesu so asoma won enko. Na emom ne nsenkyere ne bedi asem na chi. Bigidi ese obi asoya papa ahweba ebosom ne bosom mienu miensani. Se papa iwo yo onyame somafo de a mamenti adanse bi se obi ho atono. Mamenti adanse bi se obi anyinsan. Na adofo ye nyina ni masem. Ebe TV so awurade adom. Papa ikan kwaje sem a obompa ye tiawa na awurade asom kire se okuta awurade asem ne nkire kire mu na awurade tumi wono so enkire nkamfo no ho yakase yakasa adaje bobo ye empanyi se banche enya eja na be kire enumre ye papa wodam ha se awurade be fa no so na wodi djuma enanumre ye ko bishop Albert Saki kwaponchen general anidie kwasem wakwa aba be fidie so asofo mejoso eburo na mishra papa na sida wa team no mompo motisan bishop pacho ya ho ya pa ene na mamemfa sa akwenya so na men Sompa TV ahwefo ene Sompa FM etiefo ne won so a ohwen wo Facebook ne YouTube ne nyina mema o nyina ajo nyankopon hira o mu pi amen sembre bi o mo san o mo bre na o mo ne sida awabom esore nyankopon ti asefo no na owi a otie na asem na ogira so na obompai that's right nyankopon enhira mu pi amen na sene ye nyina nim no afe no nyina kɔ na wieye ne yɛbɛsɛ awurade nyankopɔn sɛ ɔma ne bambɔ no ɛnyɛ kɛse amen birichi ahodoɔ na ACCC wɔ aman ahodoɔ ɛnso anano sɛ yɛte deɛ kɔɔ so wɔ China yɛ Hong Kong deɛ ɛsɛn si ɛwɔ Morocco ɛno so ɛnyɛ asɛm ketewa nipa ewuo no dɔɔso na yɛbɔ nyame mpaeɛ sɛ nyame bɛbɔ ɔman Ghana ho ban onyame bɛbɔ Kumasi ban nyame bɛbɔ wabusua ho ban a afi na kakra aka wo mu no wo ne wabusua mo ho anya dan ɛma asɛm na ye nyina ye wura afifufuru mu a ye nyina aka sɛ Ebenezer
baabi bi awurade aboa yɛn ɛde yɛn abɛduru ni hallelujah amen na ansa na no yɛnkɔ Facebook no so na yɛma wɔn akɔ aba ɛnɛ fa phone no na frɛ obi na obi so mfrɛ obi na ka kyerɛ ne sɛ onyankopɔn somafoɔ no onyame diifoɔ no bishop no ɔne ne team ne nyinaa abedu na ɛnɛ nyame bɛyɛ nyame amen na ne ma so ayɛ nyame ma na ɛnɛ nso so onyankopɔn a wiem nya ne sakyera na no ɔno awurade ɔbɛsesa wiem hallelujah amen na ka kyerɛ ne sɛ ebia na ne da di kan a ɔde hwɛ sida awa ɔmfa nsuo nsi TV no so na yɛtie nyame sɛm wie na yɛpaeɛ ɛyɛ nyame somafoɔ no ɔbɔ mpaeɛ gu nsuo no so na deɛ wopɛ biara no na wankasa wode ayɛ deɛ ɔyareɛ ɛnum bi deɛ nansa krɔse buro nya dwa ma no ɔde bi kɔpi team no adwa no ɛba sɛ buruburu ɛyɛ amomu bebe yɛ amote adanseɛ no ɔsɛ mpaeɛ no ɔsɛ ɔda ne Yesu mogya ɔno deɛ ne dwa suo hɔ ne store hɔ sɛ obi si kwan ɔno deɛ ɔne ani na nsuo a yɛada ne Yesu mogya no ɔde bi gu adwuma mu so bia yɛ bibi wɔ hɔ a ɛnsɛe ampampa wobɛhu sɛ adwuma na nka nipa mma no na nipa ahyɛ ase ɛba buruburu ɛfisɛ awurade sɛ yɛnsa na adwuma so ɛna obɛhyira ɔsɛ nsa nyɛ adwuma no ma nsa no ɛnidi nti hwan na ɔpɛ sɛ osiw kwan ɛwɔ nsa na adwuma yi mu mmerɛ tiawa akai a yɛde bɛwura afe foforo no mu hallelujah amen ɔwɔ documents biara wo CV obi biara so ɔfa gu TV n'anim na yɛ tɔ da obi sɛ gye sɛ wode ka TV ne da bi egu TV n'anim radio kyɛn a ɛyɛ adwuma hallelujah nyankopɔn so ɔsoma n'asɛm ɛma no kɔkɔ yɛ adwuma ɛkɔ yɛ nsɛnkyerɛne na mewiam me na nyame ma abɔ mpaeɛ agu so saa nso so na wode hyɛ bi yare na wode ne photo ato TV n'anim anasɛ radio no anim wode hyɛ bi woba bi bronsam afa no nomum ohia sɛ nyame de ne honhom ɛbɛka no mate saa danse obu hɔ sɛ ne bankasa ne ho ne ba num bronsam tawa ebi ɔde to so sɛ ne ba no asakyera ɔsɛ ade no kra ɛbɔn no na kyerɛ sɛ ɛnyɛ wo ba n'ania na efiri die fire hallelujah na sɛ awurade ba mu a bibibia ɛyɛ yie nti yɛnkɔ Facebook no mra mewia me wa announcement baako tew me de twem na yakagya na som na azuka bema so ɛwɔ MCR hɔ ɔne Kevin so ɔyata sɛ amechiachi ɔmo na ɛkyɛ bi ɛhyɛ Kevin ne deɛ yɛbɛtu kyɛ no na yɛhonwama ɛhyɛ ɛkyɛ no ase ansa na afei yɛakɔ na wie yɛ nyankopɔn hyira ɔmo papa ɔmo bɔ adwuma MCR nyame nhyira mo sabre deɛ yɛnkɔ Facebook no mra yo bishop nyankopɔn nhyira yɛbɔ wura Facebook no deɛ na Facebook no so ayɛ ma sɛ tam root asamoa ɛwɔ hɔ bi na na jesiwa nso ɛhwɛ yɛn Mr. Apia Kwaten ɔne ne yere abrafi kɔtɔ Beza omo mampo omo hwe den kese pa Alex Amoaten ehwe yen Michael Odum Anita Boampon Oduru Harriet Janet Benewa Mary Sam Asumani Root Portia Osei Dina Asare Ochire Gladys Blaise Degbe Obaya Sapoma Nana Kosua Bajan Erica Ajay Enshiraba Dodo na wo so yebekọ YouTube ho na yaba Bibora YouTube a ena nwumre YouTube no so aso papa Mabel Adumanya meche ewo so Nora yi adomboache ene yesum Enshiraba ewo so Ega Amoa ewo so Edna Dua ene yesum Angelina Fokuo ene yesum ene nwumre Zinabu Amadu Asantoa Krobia Alice Amoatin Ya Owusua Abigail Afum Abena Ajay ene yesum Presira Amakwa ene yesum Michael Ajay Michael Apiakubi ene yesum Madam Cindy ene yesum ena Mama Rose ene yesum o YouTube no so ene enumre Nyamishra o Samson Adankwa Bright enso gina so Michael Odum enso gina so Constance Ajay enso gina so Patience Apasanaba ejina so Rose Apia ejina so Michael Chenimo osi Patience Asampale enso UK ojina so Boss Lady ejina so Ajiman Elvis ejina so
sana nana akoso abajan ejina so Evelyn Edu ejina so Sheila Adepa ewo so Vivian Boatema ena Justina Echampon omuni esumo nyame ya dom abajon yen ewo YouTube no so na Halidu Musa nso abasesi a Halidu Musa oni ya wo YouTube no so eso and Justina Ibrahim munyina wo so den and YouTube no so ayesin poku so abegina so den mambroni nso oso ojo so ono nso so ogina so den and asem na no aye den nyame nhyira pi ewo space no so sabre de like Sompa page no na share link no ama obi biara nhwe bi na obi bia entie bi na fa wo comments so emra akanefo maako aduo no 20 days na afeni nyina akona wie ye na sa 20 days na eneme pese ene ye bomom paye na ansa na no na mebo obi nka ye se eye sida awahwefo na etiefo nyina mo ne sida awa team no di juma so bia eye akonkyere that's right eye nafo maako enson ensia enafo maako ensia se bidede ka ho wa hwe ya na akodu edu na asam na buro nyade nyina ya de aye fase na asam de na asamko buro nya aduane buro nya yiyo na ni nyina na de na ko sabre de ye de nafo maako ensia esi ho na efri edadwoada ene ye kire ye nkom ene sida our team no ene sida our branch ni nyina enti branch pastors ni nyina momo asafo no nyina mane eye eda kwasi ada se fridwada so bi de buragu nsuo ma ohwe nsuo no mfiri ho na on hata ne ye bia azuka bema mu nyina sese o mu nyina de o mu haji fast no ma enya sanketo se na America asem ni nyina o de abawie na je so wie eye fast na san hallelujah amen na no ne fasting a ye di ye wie pe na akodi bronya no na ye de nyina akona wie ye eno so no abehia ye program kesi a ye God of Possibility Prayer Festival no de twato kura no de twato kura ene de ye no de twato wa fimu ene de eba so eye ochena na wotwe ochena na wotwe ne memene da no na senior fast ne cheche setie nie osofo ye de fast ne bede awrade ase na de toso mienu ye de fast na besra awrade fom so bi a ye yoti onu awrade afimu ni nyina de oba bi ye oye de oyire bi ye de okru bi ye oya de ohaw ne amane bebre abusua no ana edbema sasam bi edi wechi di wako wura afefufro na ye kwako wuram ye sra rade ho bonifache eye ewo fasting no mu ya sra onyankopon ho ahoden a ye de be wura afefufro no osofo afefufro ye wura mu no unim de ewom enti asoma for say minima bronsama dwene enti memane enya dan eni menimu da if Satan get grounds sabronsam nyina so afofo ne akwako wuramu na asofo obedreo eninti ya besrem wo sra ye de be wura afefufuro no e fasting jumadi no na eno de ehun wo mu ne se osofo ye wo nipa bi anioma bi adi wo na chi infensia pi obo watena aware asem finhia pi ye nya ne ho ade afi bia ne kruhye no bo afi bia ese wo meye ene wawo ne ba panyi asan awo awanya banana o ne owu ne anya Kristo pie na enum onyama osofo okobro nsam gye ababa wa bi so tie me abrantie bi di DV abo ho abrantie no obetimi aye ho ade ansoso abusuen bi a wofiri mu no ye nya ma ho ade efi se oba bema no timi to eye iPhone 70 Pro Max chel adenti no ntimi nya ho ade otimi to ka chel high flat mount setenam adenti no ntimi nya ho ade na chese bibi wom enti saade no e wo se safi we ewu a osofo wo se saade no ewu nipa bi so tie me hweme afi bi o daye bi ososo a osofo so saadaye no pena ne nuoma nyina sai saadaye no afi bi a wo so afi no kwa wie ya wo so
obi so wo ho a onwi afi bi iye da afi bi abekọ wi a jo yade afi bi abekọ wi a je na adwuma sei enno aye bi tetefo no koye ko course no bi a meti o se course be fo obo o se afi bi abekọ wi a ne kunu adwuma sei obi fa o se afi bi abekọ wi a odi no hospital e was say Saturday na the remaining 20 days and say esibio and nothing na program no team no yes say never again ti nyama bia esi no ye ka say ensibio osofo obi so hwe ye otie yen owo different region osofo person me ba program no bi program no eye eda eye efiada okay ene eda memeda ochana wotwe oba obenya baabi ada yes obenya nsu adware obenya washroom fefefa obesi obi wo okọ baabi o se hemfa na masiesie me ho ye siesie o fefefe ti mu bebere obeti ma bat se de okọ campaign ye one day pe obenya baabi ada dan kama MCR monfa nto so na yenhwe bebe bi obu also me person program we die God of possibility program afi bia boso bia me se me baby ya ye mako miensa afi mintimi baby na de twato yi nkwa de me ba be fa ngosra e de awura afi fufuro no mo na sofo ye benya adaje me ne ma sofo ni team no osofo ye be bom paye ama ekueku wona oyade wona pambi da omabusuam obi ayado obi ayade bi abetra so say no hwe adanse amanfo tu anamo ba ya omudie no wonso so obedi adanse ni bi abo pese edidi kwan enwa sana kwesi bro ne say distance is not a barrier wo hwe amanfo omudi adanse ni bi no ebi free Togo ebi free Nkran ebi free different region ye neighbor countries ba obi kura san free ebruchiri ba obi so takura de no mo ne eye takwa mu nyina tamale mu nyina amanfo free ba program no bi sa wo so pese ebia oni wabusu bi na eba o pese ye hotel reservation mawa ye wo nearby hotels ne guest house eye kama o frey na mes na gu TV na anima ye betime aye hotel no reservation biama na mo ya mo frɛ kyerɛkyerɛ ba na de ya mo frɛ ntem me me frɛ takwa me ba me frɛ nkran me ba me frɛ ho me ba me frɛ eye tatamele me ba me frɛ hohoi me ba me frɛ kepos me ba me frɛ eastern region me ba me frɛ hina me ba se nyina na yetime aye reservation kama amamo na etime aboa nyankopon hyiraw na program no de wo mu ane se ochire nyame ya adoma metre hawa ye bese ya bompaye ensese wotra sujadie ni mo saa ensese yade na abetran wo so no ensese wonko ma esa afi kwa wieye osofo amanfo be kai omo maame no ne omo papa no amanfo nsenom sofo betutu ka mese mo ne tina pai ne sadi osofo tete kono bifu no wa hu bi da omo amanfo be yibia eden agu ama omo nsenom omo maame ne omo papa wo de na wa bro wo ho no omo adwuma asai de na adwuma nsai no so bronsam so ayeden asai enti mesre se wa wo hwemia wo tie me bomodin ase fast no obeye bi na nya obia no obetime atu na ma ba program no bi anso fast ne de sida awahwefo ne tie nyina ebetime ayeden ayebi enti share so papa nyame shira announcement wo ho no eye December edition eye God of Possibility Prayer Festival enti obi nkan kire obi no be so nkan kire obi say na ohwe ebe wuramu ne die say ampaya ebedwa eye sunsum na wotwe na wotwe nyina ye ahosiesie na wotwe ntubia ensiesie no hallelujah amen go ya wonte ase fasting no sofo fasting yesu said nyoma ni bi ho na depan no jimu adadie ene bible Mark chapter 9 verse 29 enti nyoma ni bi ho ha o so twire wo yam kom e mera bodekaya ene Esther nipa bi so won so no e ya konche no yo ya e bo adane enti o pa adane bo kese na fasting bo adane de hema hihye nyina e ko no so san so ena kroni ni wiye a onyankopon so ye kantama to nyame a
or canning tama or so on to and so nini we kruno a year fast and new one nyame de won fo so nyina chewo te busuan bi obi a waye busu de bi won say ya esisi wo so sa bre na wo say ombre na one ye eye fasting program na bone ka wo mpa no be hye eye eda branda no eye confession day a ye de be sere bone fache ama ye ho ne ye busua na e koni fiada ne de nyina hia ewo asore dem asore dan kese no ewo atwoma koforidua na ano be ye den eho ye prayer cathedral na empire betwa gu ne nyankopon ho de be sane no nyame na na ya osane be ye na adwuma ene de ahwefo ne etiefo sabre de fa bible no na ene ye bebo empire dodo na Sompa FM osofo ene empire no be do enti fra onua no fra wadam for say ene sida our team no say ene ebeye empire ene ebeye empire gidigidi pa wo odem ho ene studio ha enti nya mo nya ne omo solitia trampa no so fra ukru say de bia wo say bo de ka che say ne de onya dan o metrance na de mu nyina mo 20 days ya kai na asundwe ayedan abafie aba hallelujah amen osofo na wotwe bosumi bia ye ba asama ye de bra hwefo ne se ehemfa na ye gyanom nyankopon no wa ase enne abenedie no adoso esu no adoso kwadana no adoso ejuma sey na adoso osofo bia ye ejuma from January osofo 6 o'clock morning fie da osofo ne didie mu nye aso na obisa ne se sika se ne da na account mu osofo bi cranium from China cranium na owo port na osofo o jire wiemu no nam ha osofo ne sika nyina ahye ne sika nyina kodi amanfo obi ejuma ni nyina egu osofo central market ahodo amanfo nyama egu stone bebre nyama eyese wakofiri na egu anso osofo yemisa ne se sika na osofo de na ode toy osofo de na ode toy obi boka obi so ayare from January sa yare tintim ni paso osofo duro ben na nipa nonom na ye credro wo man foforo so na wo ye laboratory test ahodo o scan ahodo osofo ye twe ni moja na ye de ko South Africa osofo ye de ne to darese so ye sone ni mojem ye ne den ono nko de yare na de tia ya de na fempo na ye kese osofo BP abetena obiso onante kakra na koma obi hwe me obi tie me yes kidney yes wakoma yes wan nyino ho a enti saa ya de wo san de ko wura afefufuro no saa kwada na no de ko wura afefufuro no adenti na one memfre urade enumre nyame a wo san ya de nyame o ya nwanwa adwuma o kire sida awa ye bebi nyame ya doma ye bebi adanse na tum obo wa manfa adanse omudi na no be frɛ wasan audio kraba o se kidney stones o se o ya mmero ye de eyampa nsu ye bogu TV onom ye osofo ni nyina kɔ o kire omo nyina obeti o madanse oko check bibia ya kam se no ho dendende nanu ya wada cancel onu atu anamo from oboase bai e de ho be kire so beda nyame ase se die brade ye o ha ono nyame beti ma ya na anadwo ya fanzio no CTV no so me se for documents no CTV nanim na bosom bia ye yinsemfu abaako na yakasa ho na bosom nam se ye wo program wo enim nti no asemfo a meyi ye ne se never again nyankopon na nkasa hunu se nuama bu wo ho a amwa o se me no me asase no biom efiso kan Genesis chapter 3 Bible se onyankopon bo asase dua enti nipa bia ntanso nyanso ndwe osofo enti eko Genesis chapter 8 no ena verse 21 ena onyankopon Noah bought 3 ne ya brabo
Noah de ne nipadua si wo sa fore ete ase Noah boss wa for de mawrade no Erade te afore bonka no Erade kan na kuma mu se onipa nti mensan bo asase dua biom na nyame yi no mani frim ena manyame nte wo ne manyame nte wo mpa ebo na ena onyi ohaw bi enfro so ena onyi ade bi aya de soa enye Yesu na ka no Matthew chapter 11 verse 28 no osemo amaye adwuma bre na mo soa ne soa bo mo mra me na mesue mo na mema mo ahome e de amamo kra yenko Matthew chapter 7 verse 7 to 11 yentie nyame asem mumisa na obema mo anwumre osibisa mo hwehwe na mu behu mumom na obehinu mu na obiara obisa no onya na de ohwehwe no that's right ohunu na de opomu no ohini no anase mumu nipa ben na owo ho na se ni babisa no pano a obema no obo anase obisa no apata obema no owo na se mo amoye aboneyefo nim se de moma enepa emprahe na moja owoso no emfa nepa ema wona obisa won amen hallelujah enti yenrade Yesu Kristo enena nwumre o ka kire wo se enti wo hwemi a wotie me se wo babisa wo se manapata manabodua omfa boba fa owo mano na mprahin na se wo bisa urade a ono urade mfa amawo ena nwumre de edika ye da urade ase se 365 days urade awo abo ho ban ekukuhwi ase amane emu yade emu kom emu de ben emu enkutia ni nyina no katrama dabojom umoja no redu mu afro sane adenti na oni ye mom na urade ase ofie ho oni ye mbom na urade ase wa brochire ho obi man no so ho bia wano na da urade ase wa Europe ho Asia ho America ho Ukraine ni botem ho sunyane ni botem ho nyina embrace tajima ye wano da urade ase ayo hotel rate ho nyina da urade ase oni na mbom da urade ase ewo esoma temu in the name of Jesus. Empire yedi kan ebo ye bompa se memfa yade ana memfa sun ana sa wure ho enkowura afefofuro enti nioma manipa osofo nipa sun ebi ya yade yes ebi ya mane ebi ya benedie ye kasa urade Yesu ade biada ebi sun eni awure ho ebreme kankan eni yade se ya urade hu me mobo urade kai me enumre ya anaju ya ahumachi ya ewie ya se ya anaju ya bie wano na bompa ya
sori gyina hɔ sori gyina hɔ dame ba nyano mano nyano wɔ ɔsɔ mo bɔ pa ni na owu do yesu ya ni wuto yesu of Jesus. Erade Matthew chapter 7. O say ye nipa. Say ye baby say panoa. Yemfa ebo emano. Obisaye apata yemfa owo emano. Emprahe na ye na ja owo soro no. Ye bisa obibi a onfa man. Obibi owo hwe yen a otie yen. Ade bia ya ade da no so mo jamu ya ade entire mo ya ade dompe mo ya ade me sha ayaresa tume no se jo ayaresa se amen ade bia edi sun ade bia edi yawo ade bia edi abenedie abra wo no awrade penguma amen yeso demo amen wa mo Facebook no so mo type amen mensa hallelujah amen. Prayer number 2 also remaining 20 days. Bible says si can ni dwita eye ne dia ye bom paya kan che rade say remaining 20 days. Ye mu bebre kra ye hie sika e de koda rade ase rade bambo nipa pi wona so de ba afore nyina so for waka dem o bebre dwan bebre so watu kwan so for bonko bebia e ya ho kire ye obu wo so a sa bre ni ma ayese so mo beka se mama dada obi maame obi papa yare obi maame ewo kuro kitu ani kuro akasiem e wo se okoye na doye wo so wadwuma yefo wo hie sika na odi adi omo buronya e so mo na omo aboa ma adwuma na gina bedi sabre e na o sika sem ate sense sika sem no kofom obi hie sika de bia koma nwusia na janka ne makunafo e na sika sem ye fresika obi wo osofo ye de adwuma ba urade anim se urade ye fresika bem ye tonwa ye ye toso ye ntua mo so so amadwuma ye basa o ka che urade se urade nkai wa nadwu ya e firi kira kwa urade mi adwuma pono wo so so se urade twa tofo mame mo bebre wo adwuma ni bi dada enti urade ntwa tofo ya mempeja adwuma no ene ye bom pa ya fasika ho ne adwuma ho mu amowo oman foforo so amoye dem apply for adwuma obu also asofo oman foforo so wa file ne tax afinu kwa wiye a o hie sika bi se oman na government be ma no obu also ni social bi e wo se nyoma nya dan entime krikema no e wo oman foforo mu obu ani home office o hia letters bi a o de be ya ade ni nyina wo bom pa ye obu a credit hours ni swa kasa urade yesu wose sika ne dwete ya wode ya me fresika me frejuma me fraboafo frabo yesu demo ena akai ewa fimo me towa yento yesika me dibe fanu yama urade hie ni pebi eni madom so omo so manu niama na me fambe gumi hosi ho me fambe gumi shop ho na me so menton afi kwa wiye na ade ni hesika no bio na me de ada wase afi kwa wiye ete urade dome sika semo ejuma semo urade kaime remaining 20 days el sha se ya anaju ya ahomachi ya amope ya ewie ya bio wanu na bo ya be ya ma bo ya wo fio open your mouth and pray for financial breakthrough, pray for money, pray for financial breakthrough in the name of Jesus. God said God is the money is flow. Open your mouth and
Jesus. Obibia o shamia o tie Jesus. Ewo sida awade so. Erade say sika ne dwetɛ ɛyɛ media. Erade say silver is mine, gold is mine. Nyame sika ene dwetɛ yɛ ne dia no. Me bompa ye fresi kama o. Amen. Me fresi kama o. Amen. Me fresi kamra wa dwuma no. Sikamra o mansema. Amen. O ma dwuma no. Amen. O yire dwuma no. Amen. O kure dwuma no. Amen. Wankasa wa dwuma no. Amen. Me fra boafo ma. Me fra aboafo ma. Amen. Je me so ofi o say amen. Amen. Je me so o studio yi say amen. Amen. Awurade nkasa ma wo. Amen. Wa dwuma no mpagya. Amen. Dwuma bi asika firi mo. Amen. Ejuma ne sika mremo. Amen. Ejuma bi ada. Amen. Ejuma ne nyane. Amen. Wa ohia sika. Amen. Edi aya ade. Amen. Erade ma obi. Amen. Erade nka ni pa koma. Amen. Erade nka ni pa koma. Amen. Me fresh ebremu aboafo. Amen. Me fresh ebremu aboafo. Amen. Wa obi ahya wo bo. Amen. Erade nka ni pa koma. Amen. Na on kai wo. Amen. Erade nka ni pa koma no. Amen. In the name of Jesus. Wa oni ejuma efri ne ya efri kire ya ni na de kire ya ejuma kwa miema amen ye mfrewe amen ye imelu amen ye nteso amen mo oman foforo amen am credit hours no a esha erade mie kwa mamo wo ma fall taxes bi ewo Europe ho ewo Asia ho America ho erade home office ho won here nkra tabi erade ma yemfama erade ma yemfama erade ma yemfama erade ma yemfama yesu demo na ma bompai jemeso se ye kan amen 3 times amen amen amen. Prayer number 3 also for any evil agenda. My God. Obronsam gina tuobia ne ne susu ye. Yes Lord. Ewo na mako aduonu ya akai remaining 20 days. Obono ye so bemo wasu. Omanu ma nkoye ma. Afinu be kwawie biara onfa ni je wura afefofuru no. O se sabre yi die Sadia na ewo se etutwa ensi biom anadwo ya never again never again be wa no na bompa be wa no bompa not this time yes I pray you yes I pray ensi biom be wa no na bompa o so bompa o tumo bompa wa carry mo bompa wa carry mo bompa wa blow of Jesus. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Hallelujah. More space in the Facebook, no more type I break out. I break out. We go for the last prayer.
Also for country some Luke chapter 2 verse 52 na. Also Yesu Kristo onya nipa ni madom and onya onyankopon eni madom. Favor God and favor from man. Ye bon pa say remaining 20 days. Everade man ye nya ni madom. Ye nya ni paso ni madom. Ka say everade Yesu. Everade na aka wa fi mo. Na aka me busua. Me me kunu. Me yere. Me ma. Everade tumayefo. Ma ye nya ni pa ni madom. Ye nya onyankopon ni madom. Yesu demo. Be one on a boy. Be one pray. You need favor from God and you need favor from man. Open your mouth to pray. Favor is coming. In the name of Jesus. Favor is coming. Of Jesus. Amen. Amen. Bon paye twatwo. Asofo obia wa nakoma swade. Obon paye ebo nyina nakoma swade ba ko pe. Se Awurade mo ne ho ban. Da ye bi also so ama ehu aka no. Asem bi obia beka cha ne nti ama ehu aka no. Asofo obi so tie yen. Mpa ye bo nyina ni ba bi wu. Ose Awurade je me ba no ma. Ni kru bi wu. Ose Awurade je ne ma me. Ya kan asem bi a kire no. Chese osofo ye yi ne dia ne sa. Oyanya aban amane. Oyanya koto amane. Ahimfi amane. Also how ne say. Wakoma so ade ne say. Me ma 2 minutes. O kan che Awurade say. Makoma so ade ni. Awurade kasa. Awurade ma me mo adanse e. Kasa Awurade. Awurade so makoma so ade ni. Awurade ma me adanse. Ma me adanse. Everade boame, everade kai me, send no kai Hannah, everade kai me, send no kai David, everade kai me, send no kai Esther, everade kai me, send no kai Elizabeth, everade kai me, say ya, be one no, the bomb fire, the name of Jesus. Oh, baby, I Otie Sida Hour, the Ohia Sompa TV, the Otie Sompa Radio, Facebook, no suni YouTube. Me bompa ye ene nyumrei se me gyina se nyame akwa, nyame somafo, ade bia da wakoma so. Ene Awurade ma won sanka, Awurade enkai wo, Awurade mfandomo, Awurade nyama obenya ko papa chena, ya be fra wo chena. Tomorrow by this time. Tomorrow by this time, according to 2 Kings chapter 7, na nyoma mu ayede aso nyame akwa Elisha say ochena sese me so me gina fidikasie so se ochena sese ade bi ayede enya mmerema nyame ma wadanse nyame ma wadanse me fra ya resama me fra adwuma ma me fra sika ma me fra tofo ma ensi ye nyame fa ne nsankan wade bi aloko Awurade ma nsankan wade bi akodi obi nchen Awurade fa ndomo de okọ court de wanya mane Awurade ni wanim Awurade ni wachi Awurade ma woni nkunim amen da ye basabasa a o so me de Yesu di twam amen me pai ojeni fa hode ma me hye se fadanse wo Yesu demo amen ye de mre na ye adwuma ye bra na ayaba na wo a
obo ha enese metrans ye cancer nipa bebre ose na adwuma mu amafo di nyoma bi abepetepete ho efiri ho okwa adwuma na adwuma no forma na eba wo a wo hwame a wo tie me a obedi bibia kogugu mu adwuma anim mo shop anim a amanyoma ya basa nsuwe wa pagya me bo Yesu di aguso okena o de kwa adwuma ma fa kogu ho fa ko piti wa adwuma num na ye hwe se Yesu moja ne saa de no ebetima agina no o se Yesu moja gu asase no so asase antimi ansom me bompa ya gu nsuo no so na de ope bia fa Awurade me gina fidi kase Yesu ni pe bia wa pagya nsuo me hyenya me tumi se emowura nsuo bia mo nsuo no na ne Yesu moja nsuo no enane nsankyerani nsuo no enane ayare sensio ye omade nsuo beye biara adanse emra wo Yesu demo amen me frɛ adanse egu documents bia so wo Yesu demo jeme so say amen nyame shira upi ebia mpai na ye bɔ no pese me ne wo bɔ mpai ye special wo ha obi wa mane bi o pese me ne wo bɔ mpai mo hwɛ TV no me na mess na good TV na anim no ofra me ne me team no ye ne wo bɛ bɔ mpai from 10 to 11 ofra ye ne wo bɛ bɔ mpai bi adaye bi bia wadwuma sem osika sem bi ade bi oba bi obetimi afra na mess ni e 0553 0553 53 53 53 53 89 0553 0553 53 53 53 53 89 05 do fi ho na wo dan no mo do suko wo Yesu mojam obeda na ona ayewde bye bye.